87.9 Kumasi. Phone so. Adam for be send a message. Me body di o say. Ayana kweku don slow ne sadodo. Obi so onim aduase na esi didi. And no, I'm said my first point in one I'm said what the asha say no. Lack of good sex. Lack of good sex. Okay. And no na ya na push my own say make say be anywhere justify. Say what say oba. Oh say dey bia make say e ma ye wrem fi say baby ye free bow. Say ya tete yen. On say Reverend Kwame kasa no. No o ka bibi say oba timi koye sade no a ensunsanso a ewo ono ane so. On say Bible say wo ye sade we ya. Eno kwa ne ade a wo ya. Unsunsanso no affect already. Na affect wo atmosphere, affect wo ma wadwuma ukunu. Just every yan kodi bi nyina sabi affect yen. Okay. Of course. Nyina affect yen. But what did them say? Ain't no me be ra we no say lack of good sex. One will say yeah, and na me ba na me bisa me mranche na wo fie ne say as a believer say didi ni no e dia no fee say yeah the factors e be ma etimi a cheating na enkomo no ya na me say enkura say ya yenta na ye ma mema ni nkomo omo ye youth no ye no omo ni nkomo say we've always advocated for the girl child ya ma ye neglect na me mranche ni nkomo omo bie mani woni ye ma bebre ho okay oka say oba de sabi onye bi da no oso oba de office say where university office ade a ebetimi ama oba ye we lack of good sex na me ka say me call me wo counseling psychology school na real life story bi buy so for so for panyin bi ba ye ntumi body wakoware na okowura awade enum no sabi be ma na de na ti say na it's secret ye ne ha den say ntumi nyare de ode ya ne say nsuo famu ba sabi so ode jonso na ya say wantimi anka ho we ya nkire oba no asori na ntumi anka hwe be ma no a no ade no machine ni kura no ntumi amoso anka hwe say me challenge ni ya ne sa se mo san kato aso no bufu asefem ahomete se onim so oware a ohu oba so waro ne ho ebeba so 87.9 Kumasi. Just say ya say enti oba we no onya ne de yes sad now I'm not going ahead of myself but me kan ye ma me enu abom lack of good sense any religion say oba ne papa ka oba no kobo ne papa mane a ne papa say na ofri aware enu a ede ensem na nkofo beka se sofo ba kwa awade we ni dakro wasan ba fi enti ne sofo na futu ode ba ne say for his reputation ti ontinem wow one say ya sofo ntimi ye the best at every fee say the church is so hypocritical about sex na one say ye sofo panyi a odi anim awo mamu 8 na yam pese e be kasa about what sex is sabi nkwala no sofo ye da na onya amofra sofo na yiri kowura dem a de na esi I so sad to say assuring you so hypocrite about sex but yet we all enjoy that is why oko me pese me run nsam on but oko in statistics no who say omo a ehwe porn pa and cyber securities no omo ehwe porn pa ye religious people Mempese metwa wano mempese metwa wano sofupeni bi owo US conference invite asofo owo wiase nyina akoi wo mu wie na wo mu ye review no wo mu call internet so no pornography asofo ne hwe no sa na wo twe no call conference no enya easy what you say na pacho baby a makati ma make akra 1 minute bi ni say awrehu what me call asori bi na bia wo kasa mu na sex abepiem oh
wapon na o course of office bia for refreshment kitwe bi no papa ya hadie ya na esansem we no yenta meso yesa na mafa kire bisa driver no because me cars magazine me bisa driver say papa wawo o say ne mba 8 na ye den no wo ye ye hypocrite so ahomete say na anche bia na me mayo an ba ye mu because ya say answer one spiritual ya say so for no ke dwamansam no onye spiritual reverend shapa choya ko wọ́n sẹ́ àṣẹ́bù wọ́n sẹ́ Aunty Bea ada yẹ bẹ́ ṣe bí ẹ bẹ́ di sa nkọ́mọ́ wẹ̀ bí ẹ wọ́n sẹ́ ẹ̀yà na ahomete sẹ́ ẹ̀hìn fa ni yẹ pẹ́sẹ̀ yẹn youth no ẹ̀nya information about sex free. apart from youth no kwa awari for na wo fi o wọ́n sẹ́ mẹ́ka bẹ́ sí àṣẹ́m so sẹ́ mẹ́ba no a ọkọ wàrẹ́ yẹ no ọba ni yẹ virgin bema no so ye virgin yes say bi ma ye ndi ye ho ansa na ya ko ra wade na ko so o ye ya ko hu na counsel omo a wa mo so say oh but for nyamiadom intervention e be mo can you imagine say even in on the honeymoon bed no cry no na phone call si so ye say fa ha raha ye we just one na just mbese me chese one say e fere asan ahometi e bufu adentina nipa abeye counseling for 3 months asori ye won say the pulpit no you feel say enyema bi tene se e ka ho asem enyema bi ntene na bible ka say enti adam ne yiri ye checha mo baby bia mo bia a enne ya wada abayafo ye krada ene eko ena yawfo ye krada na ya behia ye bebo enkommo eye Akoma 87.9 ena Onia TV eye Akoma mu ensem ye Akoma mu ensem no yesua de papa nye de no ho nye no bia ye de ne de say ya de sua nko a enti ewie duru sei na wo TV station na wo tra de na wo benya de papa free mu a eno ane Onia TV enkorre ba bia wo radio station so wo besua de ewia enkomo a eno so emfa we fidie no ento ba bia eye Akoma 87.9 yewo Kumase yeni Kumase City Mall no na edi enhwani mu ye ndwumedie eba so adwuada ekopim efiada bia 1240 ekopim se no miensa ebebo ha ye kan sem nyina bi ewa ha de mu aduru pa na ye namu nsam ne de nde ye ntimi nka na no ye de ama Sweet Mavis na Friday ene Saturday Akoma enwumre no ono aka wo ho na eni ni esrosro de ne de ene de aya na manager ma ye kwan ema yetimi eka enenso ye de nkomo ebrem enra ye ra hunhun mu akonfo versus asofo enenso de eye hunhun mu sa na emom eye different form of hunhun mu nsem what's the first no fe but pa ye see etu obi asen Peggy what be da Aunty Bea batwa era wo so what be da Aunty Bea ni etu nkofo sen na ne ye wo ho ebi nye ene ntu sen na wo ho ebi wo ho u gidi se yesi yetu ni percent se bi obi ekọ asoye na yesi wa ye bone meme ye odi boye ni number 1 grade 1 ti ye selection first selection ai first ye dibre ye fie na ye yi hihye itu gidi se obi ye bone nemre mu a e wo se asori bi ka se wa ye bone ye ntu ni nsen obi a wo ni sinto okay ana obi a so wo bone bi wo hono mu a senka ye yi apia anselumba bonwum bi wo se senka tututu a anke wiase kade bo anyumre etubati duma yawo duma kwa sabre ya yeti ya kase sabre ko bi yaji so wo hu eno ni asem sabre ya yeti ya kase ko bi yaji nti wa hwe ya nanka de besi kurom ha no enye nipa anka wo mfa nsusu ni se nipa so mesi die se no wo se nti meme die this actually am ko yentu nsen ke bi anka sabre kura anka de besi asi anka wonte ya oh Aunty Bea Peggy wo so what see etu obi asen da Aunty Bea mpacho nipa nyesi oye den ni etu ni sen na omo be ware okay me mpese meka asori awoko na omo baba be ware nti emu ho na omo ko counseling mo na omo ye counseling ni wie ye no na se afi na sofo na ma omo date a won se sa na asori do na omo ye no ye di date na ma omo no sa na wonua wabasi foundation ai onyem ai ayeka na sofo no se da bi eni on san ko sha from crèche
na ombra so we do primary and DHS tinene ne wo so de ni wo no odi asori no ojaya asori no ko ware o baby no woni be ma ni nyina ati ase jaya asori no na sinti om ko ware o baby om ko ware o baby o wuwie no ware that's fine okay enti we na mawo enen komo no baby aye beto afa asofo ni mu bi sei entunsen eda ho ewo ho eye pa so ko asori na ubu asori mra so ubu Kristo mra so a e wo se etunsen ebi mo se debi me ma sorry am ko say me so for say debi da enti ene a different form of spiritual enkomo but very relevant in today's generation eno ho nkomo enene ye be bonti fro bi na ka che ne say Aunty Bea eni ne girls brigade no o magia konya ena mema anketinka enan enso ebo ye chidom ena ye di dwumadie e de ebremo na ansa na no ene special greetings ko for because say me chia o musu me chia o da the men in black and the women in black me chia mo and the money me ndi ni ye kra enti ene me chia no me de kwa koma prison officers so they say me a prison officer grade 1 international prison officer enti ene me chia prison officers nyina say modwuma mo ye no edin pa enti ene yesra nyame hware na ho odin e de amam se edwuma na mo ye no se wiase mu sabio adbonyefo bebre obi wo ha na sign no de odi akoda cells and as a prison na obehwe na prison officer small boy na big man suspect na odi na chi na one ne nam enti no ene ye special greetings no ye de call e de ama prison officers we bia wo hwe ye bia oni prison officer bia na ya wo ko to dwani ma na wa kai ne empire boom na ye nkotie DSP Dina Danso ono ene ni di nkomo afa Akoma prisons achede no ho ye ba sese ya okay in fact ye ni ajipa say mwadwen ye ho na nyambo December no 19th moba na ye pone de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie ma mo no okay afi wensu ye bia to ho na ye besre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no okay se de aka no 180 entimi nye ti ye hwemanim adofo yesremo Mumbeye Akoma management formula. Amoso mbeye Ghana Prison Service and as a Kumasi Central Prison emwa. Edamasi bebre na yeni so. Ye general commander anemu, officers anemu, any inmates anemu, eda management ase. So ma dwen ye ho. O ma fa nko baby foforo na afi we die. Yes yanko nyanko. Bia ma no beba for sabe pepe. Ye ni so. Ye damasi pa. Waka mema ne nyama omuhia. Emma ne ho no dey pa na ya omuhia mesoma boboso but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomo de aka no meni atiye se meni abema no meni atiye atoaso ma no eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebi ema de besisi omuhu sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno ebi na ma ne so hia ati o se the sanitary pad e ka sapepe ye da sepa DSP Dina Danso or your deputy public relations officer ewo Kumasi Central Prisons wabo ye nkomo ni nyina tofa Akoma prisons achede yesi nyame ya adoma 19 December yekọ ne ani enuanom omwo neduefie ho no akọ di bronya no na 23rd yasan akọ menhia prisons ye de ye beye appeal no na nka yenim se yekọ Kumasi Central Prisons enko a na menhia force de bi da moti otokọ asase so na mokọ ya adoye ewo prisons a anka ye ho kra na wosan ka mudi kan eba na mo amba de ne ya ba mo na so nti mo fa ye nka ho nti nka ye beto mo mienu na de akọ Kumasi Central Prisons a say mehia emo 4 me di 2 kọ ha na me di 2 nso e de akọ ha won say ye sabio ye mfa ade basabasa bia mfa nko to kokọ prison ho there be esa na nakra ohini be chi ededua nti ehye mo mboa ye na ya chede na 19th and 23rd ye de be kọ Kumasi Central Prisons any menhia prisons no e be ye enimonyam hye e de amamo hye yen
ne mo amutie ye nyina isanse se ne mo nyam hye ne ba mo so mo beka se mo boa ye bi e na ye de eniama no ekoye nti era ne pege de eniama saa e na ye hia obi tie yen opeso obetimi dia bedom ye you Aunty Bea me da se on se so tro menu wo hoyi e de ani hen hani ba ye mpesa ba akopon ho ye beje menhia Kumasi Central Prison di esre etiefo se ye mo enkate me se aduane bia wodi eyeye no ye nua no mo gu honom omo so mu di a eyeye eye mi nua eye wu nua eye wo wofa eye me papa ena omu nyina egu honom enti ema soso wo honom ye nua no ma soso ka ho ye sisters no ye aunties no enti aduane bia ye di a ye okay no omu su di a eyeye enti ye besere ye mpese sotro no ye beje ba akokora no ye dwane atom ketua bie nsa misi bebia wo bia sa adekọ no ntumi mfa ma wo de ene ye nkasa se mpo wo se etua adekọ no ka na etimi be kan nsa ewo Akoma FM fidue mu ha Aunty Bea betua na ya gene ya bonidi ni ya danase enti se ye bro emo enkatie edua bibia misi bibia de boy efie ho ban a eyeyie no ye de biba ye de bekwa Akoma om erade ye ne yesi yempe Aunty Bea me da se abusuafo ya kan nyina na de wode ba ye ntimi nsomu eye ensa ebro na face so energy drinks ahodo no eno de prison officers na ma yenya ntie se omo nji bi wo ho ne se ntu de ba wan hwe ya ne ya chama ye ho ofie he ya na anko eno so ye mpenisa nti fa soft drinks breye emu ayi coke ni ade na ha fa breye yes na de ba sa na ode aba na de akona ayefe na e de akona de yo me so me de ba ko bi ka ho aya me se me jinro na nro no nso de yesi ye mpe no eye de be mo be ma no abo mu prem prison ho mpacho eno me se mo fa nya hwi e wo ho nti no de mpacho no na mo de be breme no aya ma mo fa no bi nkan why penis enlargement no eno for no be top penis enlargement me se mo fa bi mbreme mo de breme a me ntimi fa nko efi aso me ma no mo no me nya nti se obi ala bo ne da yie ti mo de breme a be bie ni ha me ni no adwuma ma no me se ya me de be che no aya mo bra me condoms a me koye HIV programs no bra me condoms a sem ba ya me chema fie ha me ma na ndi aya mo je ai enti nyame ya do mo de biom ba mesen a che na mom penis enlargement no ne de me se me ma na ka che me se obi a level e da yie eti me pa chow eno de me mpi omo ya penis enlargement no me fa mo bia enti no me pa chow se wo betimi adom yesika na ye de aboa ye niama ya ye ya na wasendi ye momo number no 0530 507 849 0530 507 849 edi e beba no Akoma FM Akoma FM sa number kro ya so bia wo niama ye ready name mo bebia wo no ekwan emma ho so de bebre ni a ye patch o de fresh number ye a se ne apegi kan ye no ya ye nim kwan a ye befa so a ye nsa beka sa eniama no eti pegi o de be kwa ya boafo hotel no mehu se me sweet lady na bet na ho na ye ne na hye nkomo na ono wa hye bo and the doctor man ye nti don't worry obey ya to answer no akọ the doctor ye da say the doctor with time the doctor with time doctor ye da say why wa mo na de no sweet lady no o de ato wa found to what they said na waka on on tisa say shede bag nko be yi ato I trust him on tisa that's yonko ye nume yo Aunty Bea ma menko pesika na yemfa mbo dwumadie yi ho eban me se ama me ne wansere na yade obi benya ososo a yade koya ne senti no for woni che power specialist heba ne koka wasem eche mama me se 2022 ono na oba besia ye born abaso se hepatitis B yare no A B C D and E no ono ene boy no 2 ase ne senti se brebo no na aye kese sciatica yare no na etetewo se sasabro anase dompenu mu ebua for woni che power specialist heba na mama emfa edron kan osa ne kompoyade ndem me se alternate hwehwe na chi kwa e wo feyi ase legbosun twi kwantimpo ne so usi ubesi o Jezbo filling station anase kache driver ni se ubesi wo Aya junction obesi wu akrafo so emfa woni enche pokuase ACP main road and atakrade for so eye Anaji estate obe Anaji MA primary school no osa de nupa e de aba edwama so a wona wo malaria wona wonumu atuo nyina so wonunum bi na watete aduane adi ebi ni adua ya malamex eno etu malaria ene honam ya ase
Herbatin herbal powder eno so immune booster support ena GKG me say eno no emema na amuntimi enyina so 90 degrees obema no se entim enkwamo no ewo form entimi ema wo ye emfa afura kope GKG bi na enom ena cough care eno so etu ewase ena adua ya herbal tonic wona wonumo ato so enkope bi enom na ema wonte aduane ndi me se kwapias no wona wotwa bi ansa na wadidi no da bi kone kope GKG ni bi kope adua ya herbal tonic ni bi na nom na ema wonumo ento so ne duduro mu obetimi ede wani ache misi herbal eye imrom apidan so eye mrom fedness eye kewo dani heba eye mrom colenax so eye ashtown obetimi afa mama e wona mbesa edidi so yi 0244 544422 0244 544422 anase 0200 383831 0200 383831 home sweet cereal logum Miss Tom Brown, Mama Swa Aba Edwaman so mo soya ena beans ena omode ye hwit so eka ho ede ena ne ye so enye ya de ehia sa wodi ese eja so no wonum saa simedua sa pepepe na abene unya wasi chire wonchine ena omok na wodi so ma ready to serve si ana nkwala no omode ego mboto mu eco school se opedodo etu a obetimi ede wani ache poku trading ena KJT gate 4 F328 eho eye number no ena Dr. Mensa so eye store number C14 omobe Oson's chemist edum pizza so enfo wani spare pass lane honom ena edum pampa so eye ultimate lane K for so enfo wani enche addition market ebo akwa offense ena tano so atonso so ebi wo honom mesesha ni so se abofra wadi abosumi nsia so ebetimi edi Tom Brown ibi fro omo ewo numbers a edidi so se wo pedodo etu a 0246 697358 0246 697358 anase 0546 921728 0546 921728 grow fine Mr. grow fine abua ema wona wontimi wona na wo wontafo ene ahenasa na fibroid ya ye na etete wa na ye menses na entumi emba yie no na ene ye nya grow fine no mo ye no etu ye fibroid no ase ye menses na entumi mayie no obi bu ne nsa no obo ne nsa no saa no okam eye ne ya ono ena obi ede na dan calendar me se ene grow fine da wo masa ne mani nyina eto atwa se wonu mu ato akope bi neto onsa eno nano etwetwe ndanda na ayetititi wo do na pempem fam wo se ya ananse nye police na achew eye setika yare no ena etete wo se ensansa egu widie nani dan nyina na wudwu ho a eye fi ena ba moja mu kope grofine enom nentu sa ne mani nyina ase emaw hye ne so se eye kokwa eye wo mamu ha ena digital heba fo ede aye grofine no obete se card na ene na mafiefie me ne ye mpotemu o se grofine odende mesro na akwa kope bi ato na ebeboa wo opedodo etuafo ni che misi heba KJTM room apedan so KJTM room smart heba eye oboase PFA pharmacy Colenac heba eno so yetafu new road na Kings Rock so eye Accra ne dodo mo fe Dr. 0244596532 0244596532 0244596532 grow fine was it makes you grow fine a man so say Dr. Menses Posa Travel and Tour Company Mrs. Ade obia each one for himself God for all obia bunu yonkon if it's a man she enti one ma wani anda wa miss obi the 6 ebe da ne 9 ne say enti for wani che Posa for asoye say wo pese wutu kwan wanje this amaw obebo no maje amaw nyame ya adom no nsaka visa so 2 years working permit she na omoje ede amaw sa open ticket so na ato a me say international and I say domestic airlines and same nyina Posa for asoye a ombebo no ma ye ede amaw hotel reservations no so for wani eche omo asoye sa wo pese wutu kwan ebi emfa sa wo koto anase kojo ahome a Posa for asoye ombebo no mdo wo atu kwan obetimi ahwehwe omo wo first floor Aminase house omo by Matia Junction so amazing and KJT so your first floor Babin Shopping Center Morocco Adishman for Posa for our numbers so 0205 215495 0205215495 and that's 0504 256360
0504 256360 Dank Herbal Complex. Ehone ayaresa bia yedi abibiduro etu na enamu nsayare ase. Se eye chlamydia, syphilis, gonorrhea anase enamu nsayare akenyina na etete wo. Oba one uyonko ehyiemu ana sufita bi efi wanamu ba anase na wase ehyehyew. Bema se obema nimu ayemre entimi empeje nimu a na eye enamu nsayare na akofa sa na emenyina ede aba. Syphilis etimi ema wanifra. Ose se prostate ni bebi aduru bia se afi na eba se ayekese se de wo se de bra na examine no won hwe no de abibiduro kwan so obetu ase e de amaw hwehwe na chi kwan e wo pechi number 2 omoben city life hybrid school no obetimi afa dank doctor e wo 0266 593330 0266 593330 anase 0244 017556 0244 017556 or say eyenam sayare na etete na wuntimi emfefu a for wani eche omo asoye na obeboa na wawontafo se ahena sampo a nyame adom ode abibiduro no ebekan ama wanya dodo a wopebia Aunty Bea Edase papa Peggy na enche bia no ye nuaba ebedi enkomo na oni yen abekasa e dia fa doctor 3 days na ansa na no ma yenche usika kakrai na woso efatu ubotomu na me se enne ansa na meche usika no me kasa fa ana ye kasa e dia fa se yetu obi asen ehu first no na wote pa na we ye boni yetu na sen we ye boni yetu na sen wa sorry mu yetu na sen wa sorry mu na no na etimi reform ni pakro no tania asofo no esi epe no anana eye entunsan keke e na yetu omo asen na medical ama menu abema bi welcome ansa ono yetu na sen da ye production os ade mu ni si yetu mi asen da na nti obema ye 1 minute pe na makomi sweet lady wo na oni yakọ zien oni ye kasa wi na afedi nkomo ne kase na ya sha ase bra o si yetu asen da kase pa na nya asem ketua o ye den yetu sen asem le busa bi o me kwaso ye me church boy na chese like me kwaso me church goer me be kwaso ya nkasa and I'm say instrumentalist o ye Christian na church goer me kwaso ye o kwaso okay and I'm instrumentalist me bo instruments ni na bi ya me adme say aso to kakra o to enyom yeah okay nti along the line na me ne abaye bi kodi mpemu agro sese nyene me ko mpemu siemu oni ni die maha me ko fa no o fa no yeah. Yes na say the offer also offer ya de me ko fa no okay na onyinsia ye nti emu ho no na wo se asori ne siseye mu no na wo se ye twemaso yes ye dia ba bebo me nemum ye twemaso se dia me koye no ma nya de ma nye ne yi nti na wo se ye begina asori da nanim ye do begina asori da nanim oh yeah I see abranti producer akode sata na me late father na otiase nti me paso ya asori panyi nti na enenam asori no Mr. Eduba kodu akonyi mo bi akona na girl no so wa asori dem ho e girl nam neti the same area but no mba ma asori okay nti na was say according to the church principles and laws no say ye me fasa because obi koye side didi me a ye didi no so why not Mr. Eduba kodu o papa so ya asori panyi exactly na o before ye betu asen no na obi so anyim obi da ana asori ba bi anyim da am yetu na sen e na wan hia hwe mfrim asodi abodin ye remember no be share we experience no see that so what is that same way that what do you say me am against it adentia didn't know say to nipa no saying because nipa no ohiama nyankopon enyina we are all not your friend say ye pure yes thank you, are not righteous in didn't na nipa no wakoye 1 or 2 bia na was say but say the say can was say church rules in your church no rules there metina say but say enye nyankopon na say na your church rules they are fine and you kwa sorry bi na ye ka say betu asan o me ma sorry bi wo ho nya say me kwa sorry bi me ma sorry bi wa sorry bi wo ah mo yes so da ho so me nkoye bibia oh yeah shop so but so koye dia but me nkoye hwe but also but I'm against it yes when your opportunity a voice out at church sorry I have Matewa say I have we bisa say me busa say identity na omo ye nipa no ekonye say and omo say to nipa kola say na ono so say there na o kan nipa pa no ye panyi
was sorry na mostly na na mpanimfo ne ma no ene omo de sa ne ma na di wo mo but nipa no oh ekoya we ho sam o di sorry dem mo say free na crawl on na chire ho ne way e ma ne mba ni mo be activity bia no ye na ni mo ho bi na me busa say okay what about the offering the bad amoje no offering no na nti kwa the ba ni mo ho be je e di betu amoje but want natural and didn't na wasam mo ye nipa ne sa wakoye aba nti we mo so nyina woni so mo na encourage abortion me that say encourage abortion ne me kwako ya to ogu na maye nti ba ne say awokra na wo say asem nti me dem against it yeah thank you for me call the doctor 3 days so doctor with time the doctor now best na agro kara na aka asem we say quick start ne penis enlargement na yeden na me say Akoma chede na miko prisons hono eno de dro bi a doctor said be bre me bia meji na quick start any penis enlargement no ende mempe adenti na na mempe no prisoners no mo da ho na nkasa no ade no se etwetwe wo na wo ma pia ba abonten na because e obi ho time na ye we no oni me be kasa no nti omo beti be bia doctor no makoho okay mate na the bre me a mema no mo no prison officers no de omo mpebi and then you said yes die na dance so mo pa na me dia Akoma no wa cha ba wo se be di wo ko echi okay ne or if I check is you free as say em fa marshal for any etiefo nyina yes Zen Naturalist Clinic the doctor with time the doctor with numbers on the bed 3 weeks in and by and na make screening ho asem screening ho asem na ho dance is here PPM no am dey share me adma next week me ba me can dance CSC mu nyina so that yes ye be yes ade pa mate wase pa ye be bo ebi na se amanfo ehuna de ye kan nyina ne se won se nipa na dance ye nipa no hu so yare wonim se na nipa no wa yesi e na afi de won se artisan se san ye bi aba tina da bia na me ka me se wo no ton na obeton ye no ehu hia ye nipa no de just 100 Ghana cedis pill e na ba be gina yaresa enti ne se na ne ye ka che obi biara wo tie ne se ye no wa dance ye no hia ye enti se de wo ya de ne si tie bia no de hia ne se ubenya gidie no aba ya so ye ho na ya ma wo enura ebeboa na betu ya de ase afri ho akọ na ahotaba wo mo te ye nka no se nkomo frɛ ye na o mama enka nenye ne se o mudi adanse no enti wo de minim se frɛ de wo be frɛ na mmom o frɛ no na wo ba ni ye show na ahoto aba na ye number ni na nsana no ma me fa ye branches ni nyan to dwa mesrew ewie ya ye mpon ye bra ye be show ama ahoto aba eye kumase ya ye wo atimatin Lumba Junction atimatin Lumba Junction and cry wo Old Ashoman Aloe Junction Old Ashoman Aloe Junction sasna Ashaiman say wo Tulako Christian Village Tulako Christian Village and aka so aso wo Tuba Mama Africa Junction Tuba Mama Africa Junction na number ni mesrew say dem di kan na wo frɛ no na wo ba na ye show na hoto aba your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Sapa Pepenti branch e ben o na se wie ya waba na show na ahoto aba mo amutie me da bia na mo frem so doctor me de de kompo she me mu ha me nya de yesrew kompo fo nyina ye twen mo nyina mo mra kai hu se eye moja aklote moja fe wo se free ho enti ye duro no ye ho no ye nya saji wo ho ene ye mfa se kan so emi twa me ne da bi na emom ye nuro na ye de be ma no a wo nom no e be na ne bibia e wo minimu ho ni nyina afiri wako ama hoto aba wo mo te ye nka wo maba ya se odom be hunu asma mekan ya mama bebre nuro ama ne nyame aye wo madom ama bi de ekọ bi so omo de ne nko ye no utimi so omo sa ko chance kan no mo sese no eso ate a kwa na ekọ nti so a wotie me a kompo show minimu ho de kan nyina ne se wo beba ya se ye ne ya ma wo nuro na na ne bibia afiri ho akọ na ahoto aba afi nkra na ye se ye koto wo matwene nkra cerebral palsy nkra wo hwe wo mu kon wo mu tie a wo hwe so ansi susu ye wo hwe ne tinitimi wo so saa ne nse kra moamoa wo ni nyina kasa du baby a wo san kotimi kasa enso ne kasa entimi emma ne nan wo ntimi enante mesrew ensi obabi ani asase so enti wo obabi saa mesrew fa kra ne brayen enyin sei ni mu na na se ni nyini mu na nema bi enkoye tinya ne se oba ya se na se de yenu ne ma akra ne pe wa be mu say yes akra no ho ebeto no ya boa bebre se de ya na meka ne ya boa bebre okoye pages e wo YouTube any Instagram ne other social media na che so wanga sana ubehunu nsema making ubehunu
manfo dance and cry ye do o maba ya so ye ama enne nyame aye wo mo adoma enne ahoto aba enti wo tie mi amesere ofa aba no ebre ye ne be hwa akra no ama ahoto beba ye number ne 0246 59 41 17 0246 59 41 17 Sasna stroke for no se egusu a ye hwemo wa wotie me wonimu bi a stroke nti wakadam stroke ye bubu na go ye se bra na beje ahaban ni bi no onfa nkodware eye ahaban e na odi bedware afa wo wi ya samma ne bi a wo san enom na bie bientim ama ahoto aba ya boa stroke for bebre omo no omo te wheelchair mu wo ma no mkita poma enne nyame aye wo ma dum ama ahoto aba no wo mo da ho tim no kro mo ntimi nya wo mo ho hwe ne de omo kwa de asem de wo ho ne se ni pa no ye do ba ya so ye hwa ye see ye show free for 6 days ejo ne se beje wa e atremanya dodo na abenom ne be kire bibia na emom wo sha asese wo num nuro no afi ahoto eba widi enim no eno na be show nkran ma wo se droi se menom a eno a na ebe ma me ho atome enti sa pepepe na ekoso we ho enti sa 6 days ne de ye see ye ho adro wo de num adro ni bia 6 days achi enyame na me be ka kire wo se so obeji adro ya fe de se ahoto abada bi na emom wa wonom no wa na be wo se wo widi enim no se ahoto eba na ne wa free ho kono no wa bane no watena ase nye sa face ya ka se o sister ya na papa yi no ho ba beto ni nti no ne ye bobo sika kese bi so da bi se dem de kan no wa dance ye no ehia ye enti wo de kakra bi na kita wo na ye wo se sa no eho no na wo de aba ne ahwew ne atoa so ne ahwew ama ahoto aba enti stroke fo nyina mo da ho no especially mo da ho ne de mo no asem de we ekoma mo enti wo na bi wo papa bi wo fa bi na stroke enti waka da ma me sero beji eya haba ne bi koma no fa nware no wonnum eduro ne bi e de ma no pe won se ahoto ebeba enti stroke fo nyina mo number ye 0246 59 41 17 afi yesi awo mu nsem ma me a wotie me awonti ye pam wa firifie ye twetwe wo na hunu de wo ye wo ho minim se wa chinchini wanante bebre enti wote me nkan cross wo sa na omo nyina temperature ne sa na yetie said ye na be da bia me guso ameka me se wo dance na wo hia ye pa yi enti me sire wo bra ni ye be hwew na de wom ne se wo ba me ya wa sa 1 month aduro ni bi wo de oba pe wasem nyina ne se wo so pa wo aduro ni bi na no ye 1 month nka bosumi we ye yi na abaje aduro ya na nka wo ye ho aduro na wo num no yi bia bosumi ya chi no kone no kunu ko hiem no hwane ebesi na ya ne da bi etufo say yes it takes two ayo oba ene bema na mo hiem na nyinsa ne timi aba na se awo ne timi aba enti e bi kra wo oba onko a ne na ma wo chi ni pe no me ka se bi kra na nya wo ene firi wo e bi kra na firi bema na e bi kra na bema no na ho oden no e wo fom enti mu mienu nyina mo beba so ye ho ye beboa bema na oba wo soso ya boa wo na afi obi anum ni no na emom oba ne de ye ma sa 1 month aduro ni bi ti ye ma waduro a wo de san ho ya de no na ye san e ma 1 month aduro wo te se bibia ekoso ye e wo widie nim afi onu kunu ko hiem na adane adanse nko ene ma bebre atoto ye doctor din achese nya agokra wo mu nyina wo mu nya asotietie da bia ya na ye kan wasem se oba na de be ka kire no wo ye nko ade a ene nyame adom nti nyame be ye wadom ama aso benyin se na abewo afa ho afa oba enti mesira wo pe ba fo ni chemu ase ye no de ban wo no mesira wa na wakọ wie ya akọ unu kunu so ne nsa na mu yinu nyina amomra ne ye be hwemo ama ho to aba afa fibroid ho nsensem fibroid yi wanya bi wakotwa scan yesi fibroid yi nti chese unu de wo ye ho kra what is a fibroid current bi ko we frasasi so unu se fibroid nso bi efo ekese wo hwe ne na asi na tatai adane wa yem hwehwe wonya bi misiro wo de wo so bra na wo so yema waduru a ebe na ne bibia fra wo de no ho ba bia da bia wa wo de no bia no yema waduru na ni nyina ebe na ne afiri ho akọ wo so menses no ensisi so ye eneba o chine ma wa woni tuase wonya ntwa abra enso bra na twa by force wo so beba so ye ho ne ama waduru nya regulate bibia e wo ho na bibia kosi de ama afa ye se STI enemu yade oba wonim dado a healthy vagina boost your confidence it's a confident level no man nkosoro ankosoro dia ene beba ya so ye ne aboa na nka bone ho na ye wo hini ensu ba sa bi na fi wo nyina wo se tutwa obi wa kra se o meni me kunu kra da na mete ya o na fi hinfa ne nyina ne se beba so ye ho ne aboa wo na face ha we mu nyina afi wakọ menu abema ye ka ma die wani age wo so wo sere da bi wo hwe obema ye kra hwe ho kro e ho sasa ya ne ho no e ya wo hini wo jonso kra wo de hwe de esitie asa jonso no kra e bi akam obema no emu hyehyew wo so beba se o ne ama wo nure be infections ni nyina da afi wakọ e bi kwa na ye prostate on sense ni nyina ne so beba ni aboa ne ama wo nure na bibia kosu ya de ama na afi ye quick start no
oya abrante wo ye papa na wo nyanya quick start ibidi a ene awie ya bra na ma quick start wo de ko ne kope e ya atadwe won atadwe ra no nam kwa no tobi ohoro ho na wo de pay ye kubensuo fagum na blend ne kama na wasone so wo wi a wo de quick start na ka ho na wo de wo nonom na nwumre wo be kwa ko ma achi bi akwa koshire nya agoro ti de o chese mpem agoro be si akoyie ene no wo de asna make ye be sisi akone kwata quick start ni bi na be boa ma ho de be ba fe wo ne we share na ada na nije nko a na afi yes the bigger the better, the bigger the sweeter, the bigger the everything and no nyame na meka me nam ho me ye Ghana for man nyina PR meka sama wo mo enti wo mo na e kasa wo mo pena kese enti se de wo mo ka ne se wo ya brantie wo tie na se wo be ma ni sa no afro ya bro san so it's metimlumba junction no abeji enlargement oil and no de fa be ma no ho ne mo ayedu na ye kese na enije aba enti mantie na mutemi na mema so ni nyina mo beba ne aboa mo wo sa kwenya no so enti kuma se de obi abekọ Etimetimlumba junction and can from many chimo old Ashoman Allowe junction Ashaiman beko Tulaku Christian village and I can so beko Tuba Mama Africa junction your number no misom di tuja ufani sisi na waba ni ya show na hoto aba your number ni is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87. Yes, the doctor 3 days. The doctor with the time. The doctor with numbers. But that's the doctor with the time. The doctor with numbers. Yeah, that's the part. Doctor yechia onyame yechia na wedwuma enye enkoso. Status kojo sakode nti etu wo sen esan se wo ya asori panyi ba. Na wan kasa so take active participation na wo asori dwumadie motonyom kakra wo bo organ so kakra. Ena Bible so akasa etia edwaman boni fornication. Ena mkoboy. Ena okoboy. O say dey boni dey. O so boni emu adin na boni dey. O ka term bi. O so koye boni emu adin na edwaman emu adin. Edwaman dey me boy. O boy edwaman no. O boy edwaman. Mo boni kama pa. Kama pa. But before then mama fan chia we mama so ko panyi. Reverend was no say dia. On the two side no. Only my so panyi. Ena Reverend Promisofori. Reverend Mensa Bonsu. Pastor John Eji, Pastor Frank, and yes, I'm penny for more Ask Center in church. Okay, it's before you be two asino. Wona ukoye bonino. Ye fra no wakasai. Say bia, I didn't know yet, sir, until you wakoye the sunsun sansoni. Ye be fra. Okay. Say, did more about buto asofo nanim. Inti enye se onfiti prekopa ne afra be janim ho. Okay. Ye be fra wa cancel and we di nkomo etu fo. Okay. Omebusa say no mate se wakoye. Na enokre o confirm thereafter no master tinu wudi nkomo e2 for e cancel no mu shepi we say e betu wasen ba hye ho den nti na omu tu wasen no den ni ntunsen me ma so ye ntunsen ti ni omu twemaso nti omu twemaso in what way say me ni obi akoda abra Bible tia etia good na sorry maso tia etia okay na ma ni obi akoda na ebe fi maba okay enno mo de mo be chomodo obegina so omtwe ba asori anim asori ni nyina agu ho church members na gu ho obi aba sada so asori no woni mi sa da de betu asan ya na wampu some na also medical case na me father me late father ye asori panyi nti okay na wa so ye fine boy outside ya o take activity it will be ever the best betie se yesi se duba kojo ye betuna se nti asori aboma na papa film begina ho papa promise Reverend Wilson okay oseji abo okay film begina asori na nim no busa ye se ni se na ya se kojo akoye na osa quote wo Bible se ma mbo adwaman enyewe na makobo ni se mu nti no ye twema so I wouldn't play the instrument for 3 months. Okay. Me ntonyum for 3 months. Yo. Me ba so ma betena echire ho. Jina kwa. Jina echire ho. Me jina echire ho. Jina echire ho. Me chen. Na me nko ahoma no so. Na won sam kasa me ma sorry. Ye ntunsen me ma de kwenti ama sorry ye ntunsen. We Romani mama pa. Oh, okay. Asori panyi ba ne me. Oso ya asori panyi ba. Eba ane. Na me de abom. Na me asan ya asori panyi. Okay. Ba me ma so ye ntunsen.
Enti ma me ko ahoma no so me mia me nia be ma oye Roman sofo. Okay. Reverend Father Efriye Amponsa oye Catholic Archdiocese of Kumasi sofo. Reverend Father Christ asundwe nkan. Okay. Me ba cho me nia be ma ho ye de. I don't know. I don't know ye na parampa. Me si bi ko Roman ya wumi tu nti anu amu na me da. Aso no musu ya me de, mon chechire ya me de. Me ni fi ya me ba so nyina me hu se yesi Roma sorry ye tu obi asen da. Me pa cho Roma sorry no. Ye mra ne sesen e wo ntu nsan hu. No de ye ni mrampo ho bi se de ni be ka say that be exist. For ye you be a dream ho mpo na ya ka say yo ho emra. Ni teaching ni na ne say you will be a say no political party be a say no manifesto. Na Jesus also no manifesto. Na Jesus manifesto the by me so ono obaya say you have listened to the poor to bring a year of liberty, and he was brought to the poor and for the sick, and that's why he came. And also, even the cracked reed will not break, and the smoothing and a sense of more function and the animal. The tree no around create a count to no function. You. This is your person can say a diacram pass a diatum crown, and that be a wood. And the England so as a be Amoton so, and ya be our best friend. Into Roman Muno, would be a bonia. Or your bonnie na Jesus by. Into Roman so we say a true be assigned there. Yang Okay. Okay. Into and no, we are based on the manifesto of Jesus, according to he says the year of Jubilee, and I was brought for salvation. Brought for salvation. Enti Reverend Father say obi wo Roma sorry ni muna te se nia sebio sorry ni bia ka de bia na nipa no wakonyem wakoye bibia ye feel say eye boni eden na ye di discipline sa nipa na wafom Yakopon mra no. Yo Roman sorry mo no say sabi o fom erade a oba na ni me fi say Bible say enka obi oboni improve no or impression no sa ba one person that kona fa chen enti erade ntumi mai bibia ono aka say erade no ntumi nye enti so obi fom a e wo Roman mu a they also ya na say obekwa ko kan born if you say look am ya tia say so say me de tumi a wo so ni asase nyina ahyemonsa monko ya manama nyina mesonfo na wona wo beji adi no momba wasu na momfa bone enche de mo betekire wa asase so no betekire wo soro de mo de ne bone be che na asase so de be che no wo soro enti tumi no nye Roman so for dia na mum erade na dia man se fache na enti e ka se dia chewa osoro so dia chew enti se dia me kan se meboa de na Jesus so boa if you tumi no nye dia enti so bi ya bone a oko confession na so truly say we jaya nyame so e de che no Okay. Enti sana Roman sorry no ye no na mum boni bi wo ha e ya na sabi essay boni be ka say it destroys the unity of a society. Enti bibi sa bia oni obi akomo onye no ho ade di amra bi so ni ade a dia so ni betumi aya na say eni ekosi sa obekọ confession no the modia say ye kwa didi a na say communion no nko bi. It is a Bible record of 1 Corinthians say na wana one fa kwan paso angira de honam no omuwu ewo honhom enti eno enti no ya beka cho say ne twen na call confession wi a na say uja ya mpa no akọ communion no mo say memma sorry de Roma sorry mo ye ne sa wada yo na say obi nsu kita di bre ewo asori no te say me say na me ye church secretary na church secretary makwanyem abra menye aware konkron anase ivi menye fie die kra na me say communion die mintimi enko abra menye aware konkron no mo betimi age me dwumadie na me ye efri me nsem say we ye mani begina sorry anim so obeya announcement biem ana oya sorry panyi na wakofa ne yire chi na abaye ho a
mutimi wo mra bia obi okita key position e wa sorry ni mu no mutimi de twe aso yo okay Timothy ya Bible no eka asori mpanyifo ene mra bia wose ye diso inti ase bia se bi oye bishop wa eni so ye say eni so ye Instagram eni so ye obi agufu ntentem eni so ye say eni so oye se bi masem eni ade no Bible no kan clear inti se ekoba asori position na ebi aso ye secretary and now ye sofo and now ye deacon and now se bibi no sa position no no betumi aka cho say the Bible no kan inti ene se e best say ye nyina ade a ene fa wujumadi na wudi say asori secretary and now se fa sofo and now say oye ene fa to ho kosi say wa obese sa na say nioma ebetoto yie into position no there you betumi aka cho say fa to ho okay na the inti a enye contradictory and now say ene the medi kai no embebra no ese Paul MIS say medi na mono na atu obi suntu dia de ene mejai enti so obeye boni bi na atu obi suntu dia de betumi dia mo ato ho na mum say ya twa fi asori ni mu no ene de yenye na opposition no de say dia me fa say me sofo na makosa ma bi lie na me gu asori na ni mu ase ebetumi bishop betumi atweme aso asori betumi atweme aso say efiri na ekọ no ye ma wonya asori biem enso eno ntire say efiri na ekọ ma mo ma asori bia okay Reverend Father me da sepa me nim say na dwumadie no edoso nenso enam ye hodo nti ene adesua opese o ma ye nyina yesua no ena wa ma ye omre kakra na nka mpese bibisa say na Roma asofo so ye bone a eno so nka asori ne sesen na wa wayi ehwa no kakra no ede ama me nim say mrepem no ye besan edi eno so ho enkomo ebiem nti Reverend Father Wadaro ma answer na obekone no bi papa me de we ni betwa to Bible e ka bibi abra Jesus echeche mu say na say obi fom na okono ho na ne no koka na anye yi na afre nipa mienu ka bom na anye yi na afre okọ asori nyina ka bom na anye yi a Bible say ne bu ne say otuji ni ene bonefo enti say nipa no tumi e peja na no ka say ohun konkrokra wa ye bonsam and I say Jesus crying, you need no necessarily on my next what sorry no crown say be a we Roman ni na for say I feed them a coffee mason and I me call lodge. No matter any Roman no. Now for what poor a sorry nan kasa yankopon nan kasa and what pono dear. And no dear, you bet me aka say you need tracker because you can't was my routine said Jesus kind of. So you na no waka na untie dia e betu be sa e no no enye excommunication e no no enye to sign e ye won na wo se we jai wonya mesom ntia no dey different kwa na pese me de ka ho say be ya bibia beto di ni asia Reverend Father Pacho ka wo me ma won kwansa one last question won say sorry ni bi na aya omutu sen no ye ma nipa kwa na ye se ye tu na sen no ontena the main congregation no emu yesa ni yabo akonwa ama no wa sorry no echi nti ehọ na ono oba obekọ akọtena nti obi ewura sorry dem ma no wo say ye ya ye sametre he nyina ye tu ya sen ti se de wo ken obi kọ Roma na bibi nti e wo se the position ni ade ye gifi ni semesa aboni bi a waye a eno no so mo ba akonwa si asori na echi se oba ehọ na wontena na there be no crowd there your friend be prudence you are the difference between prudence and prudence ye nyansa and pretense pretense ka be kan say all pretense so o crowd tree crowd me new into the area na there ya obi pretend ya we be some produce audio your tree master Bible because I do not condemn you but do not go and sin again. Okay. And as all kind Bible no ye pa na boni ana tete na wo ha e wo so so e ye kwata. Into kind Bible no ye na Deuteronomy better to say so ya re kwata and ben ni pa. Into no baby a dem to into na Bible ka say Jesus e bia wo twem na kwata fo bi ba e say na mu gina e chire kura no ma na kasa e no me before Jesus. But Jesus do be ma okwan kura ma wa ben no na one na kasa. Obeka say ko na oho asan wo ba. Enti Roman asori mu no de ya na ye ne say we ye bone kra na prudence no ne say
ebia me boni amaye no megu aso ene nimu ase the aba out ne the aba out be mo the emma out ne the be twe aso ni amo ho so ya twe aso be say ye du be gina aso dem ne ya twu anim na ye de wakotena there be ene de enye ne sa wo no waye oboni eni se ebe say obi de okay make no ka say an example esia enche ye obi a waware na wakofa asore manu bi egu enimu ase ama abortion binom ne ade abem ono no aye ne bone na waba ya ho asem waba nti eno no ye mbeka e wa asore dem okay me mo ya ka cho so odi bre no fato ho okay e so ko twe na so a sabi wa ma na yire na ono ti ni baby a onye bone na ma na omko university omonye bone no se obi abewu se Beatrice na ne papa say so akofo obi bai na say ya twen waso aka de ono no onye bone no okay so hono okay nti prudence ne de yansa to ho pa ye nka wasem de bi aba out dada okay say be ya you be protect wo mo a omo bone no form ho say de oyira ya fa na chi no obi afa na chi onye bone ma no so onye bone Pacho Saltima. Me Pacho Matias Yepa. Me da say. Reverend Father Efriye Amponsa or your parish priest and also or your sofo ewo Kumasi Catholic Archdiocese emu ena ye no edi nkomo we the Catholic version of say obi aye bone wa sorry mu no say ye betu na sen anase ye ntu no ensen nti Roma sorry no ye nso ye de no ye besen akwa homa no so bi oni ye nua bi so sofo nso edi nkomo now say ye twe okwa akire ye dim begina asori nanim ene ka che asori man se ade gwi ABCD ena makoye okay ni se mu nti no efri sa Sunday ne eko 3 months a day nim no kwadwo on instruments bim wow kwadwo on tunyum bim ti oba bakotena asori dan na chi se asori dan ne so nti seat ne bi wa chi ti bakotena last seat okay ye to offering na ma beto offering de oba nanti aba ani mu ma beto I see Juma mi di asori dem is been seized for 3 months usika ne de o man seize usika no man seize sika de he o collection no and asofo na nka se ye seize o seize akoyin na say we pedua na seize from performing your church activities there o sanka o bottom scan no so asori ne ka say iska no so ayebone me de merade na oni pedua de on fa merade maybe saw me de minim usika no de bisika me de mer nyankopon na oni pedua na ya twa san akotele chire Bible say nyankopon na sorry dan out team enu nti na omahwe so makose ya sorry dan no nti yetwema so okay yo mama nko asem we de say one offer no o papa na me friend and the actually na so kwai Pastor from Isofori Pacho good afternoon o Pacho ho ye de ye di nkuni ma papa Pacho ya no amo ano so kakra ma me wae yo ene ye kasafa ntunsan ho se ene edaso adimu ana chese mi nyini ba ne de na mete papa na mini se nen sorry ni bi wo so so a omoda ho atusen papa ya kase ye tu obi asen a eye den che ye numu ansen ni ahwehwe bone anipa ya ye tu ne sen the kase ye tu obi asen a eye form of affection okay wasinti ye de ma no e se de wo ma na wo ba fun na wo twena so ta pepepenity okay enti Pacho we eye nyame mra ana say eye particular church bi na decide say ye betu obi asen eye biblical okay according to 1 Corinthians chapter 5 the more Bible amore mo hwe all the two be all Corinthians afonum enti wasi ma betu say ubi ne papa irada me betu ye no mo age no hwe ni age na me je ho na eya me ya se no mi ha and we ha I was saying back when we twina so version was it to expel him but other version no and so oka like a brave na committee ni akenkan 1 Corinthians chapter 5 was it actually reported that there is sexual immorality among you and such sexual immorality as is not even named among Gentiles
But a man has his father's wife. The two. And you are propped up. You did not mourn greatly, so that the one who did this deed might be put away from among you. Verse 3. Was it for indeed I thought though absent in body but present in spirit, have already reached a decision as though I were present about the one who has done this deed. Verse 4. Okay. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with the Spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, have decided to hand this one over to Satan for the destruction of the flesh, so that the Spirit may be saved in the day of our Lord Jesus Christ. Paul never told Corinth say, Aunty Bea is no papa yere and we'll catch them and say, what here? Man, you're and to also be free Panukura to expel him or send him away. Oh, Sana, it here say, yes, I didn't get Chuma, so no mum answer your baby, you feel Pan with Gina Bre. And Pensua with Gina. Okay. And if I get to be down, idea, a book or ya barefoot, you know, sir. So ya barefoot, you bet throw them and walk. Papa, I barefoot near day. Oh, be a red movie to Kusumu. Aha, or Junior Midi Yenche. That's it. Okay. It will never be a while, I said. And yes, we put ya not with your guy. So, it is any time say, of fuck crime this one, your fuck one petition in the casa. You can say, you in a casa. But why did you in your dry boy at the end? So repeating one. I just why I didn't say, be out of over there afternoon, my arm. And I told him to me back afternoon. That sadly, and your mouth come on your side. Okay. Reverend Promise, Pastor Promise, Pacho, Mammy Bisa, Aunty, one neighbor, Sana, or be ya was sorry anymore. Your demon say, wait, dear, your bonny because I am quite sorry in a Sabio, your dear, who say, ya the bonnier for, and near Quanyamiasi. Namon Chantreno, it's me, I'm a yatri and whiffy and bonny anymore. It's young bonny na. May remember was sorry, I may ye. Now, because say, bonny way, Aunty Bea, no. I was semi to Aunty Bea saying, send me near a barefoot to say your work. Okay. What dream I is your Gamamoso. Dana Yabi, and you are born to one change Gamamo. Open Proverbs chapter 6, verse 16. Bible says, I didn't see you at the time, the person so many to Abby. The person so many at the crop. Pacho Debbie. Or see, in the air was sharing an them Takara Jade on Gonzani. Okay, can you put the a so dangerous scratching Gamamo. I see. This any pan who are, this was just from Corona. Mamma can't see you. A young say, parties who can have a material. Now, Mamma can't pound, so no papa campaign. I was happening to Mamma. Now, our part can be bar. Now, or keep palm and food. And see, the only baking is only it is Dako, your pan sorry. Let me do it cheap, but you won't. Emma, you also with my little kids to move. 80, you can hear me through one call. You tell it on catching so. Might be a chummas is here or call. The time and members, but dear mamma, dear was wearing cap. Into dear mamma, name of mamma, sure bank could be a minister of Papa. When you so old cat, it is a numbers in money. To the cats out one of the numbers in mammy. It is because you are down your bar, sorry. No, you need to go. And I'm catching and say, Mrs. Suas and be watching. Also, was of Such, and I'm saying, according to you, do us up the moon. You are sorry penny. You are can't get him for a night. But you say you are coaching so pay in the end of the day. What was of those here to say? I cut. And I'm saying, wow. Now your machine was the other, and I'm saying, no, numbers in our good child, no crime in me. You walk at them.
and also from pa the factory no you okay o kan sa se man kan hwe okay na me ntunan se ma me anya no hwe ono ani gya ye no bi adanse wa sorry okay okay enti ejina sofu koro no so why because ye hia kra ebe hayen se na papa se ebe pam wa mu akọ asa akọ boni enti ye pampa wo be fa so a betimi handle issue no enti na eni so obi na betimi ayeso na Reverend say paper cho me da spa o se nya obi na betimi ayesofo na yen san bra ekwan a mo fa so a mutu san no say me nua be ma ye papa de ya wo frɛ no wo wo kokoam office na uni edi enkomo nti amba abonten enye so no abegina asɔre anim edi ho adanse a kebia na asɔre mana na status na nua no na adenti na ebi muso ye boni ni bia status kan o ose mo de ne ko share dem e council no but mo san ka say mo de ne ba asɔre nanim nka e hono nkwa na nka nya enough na mo council no mo kokoam office no na enye enough Very pano. Ono dia wo kan. Obi a nokore wo mu wanka. Obi wo ha ye asase ye hunu. Ibi so ono anka sa ni di nkomo fa. Ono bi wa me hu ono a me no be di kan kasa. So, the way nya na ko so repeat a den na le wo se de ye le. Mo de ba ni pem. Aha. Okay. Na de be ya fan sai wo mu aka. On fan sai o mo aka no. De akoso mienu miensa. Se mutu nipa ne san a asori ne de mo mpamo ni mfi asori ni mu. Obetimi aba asori. Ba ya mana konwa wo asori na chi. Se eno enya no kre. Enya no kre. Dabi. Na ene sa na yenim. Yes mo ma na ba konwa ma mo nti eduru ho no ma ye sa me kire wo nyina. Na obi ehun se ye ne yetu ya san no. Dabi. Okay. Okay. Obetimi ni asori ma ni nyina me ngewa na. Obetimi atere bi afaso atibia. Oh, I see. And ye be papa wo na ye ne sawo na baby for the see ye bo akonwa seat mo backstage. So o te say me ka say eni pa no Kristo hia no. Okay. Enti me say wo wasi ni issue no. E dey say everyone say wo mo bi damu. E da prison. Unzo bi wo ha ko say ye man community punishment. Yes. It is like what ye dey kotum. Ye dey kotum. That's it. Okay. Sometimes you use your common sense. Sometimes common sense is. Hello. I was so. Maybe sometimes common sense a chain law, chamber. A chamber. Okay. Okay. It is all by a bonnet. You. Papa, my last two questions are made by mount. Yes, you two. Fortunately, with your own chakonya and say, Chrimon Quatsnaho. Ain't you know? Obi o ya say ye na ya bonat na akire eni kwan say oba animu ti say bia o perform ya sorry duties bi ni ade a ontimi we dina congregation animu e ma meye nti obet na akire bosome miensa na bosome ba ko bosome mienu depending on ade a waye na ni collection ne de eno efin na bi nkan collection na ndi otimi nanti ba animu beto collection me ho aye fin dia msika so aye fin manu kan say obi a e ban say e be si ni so me kan ta ati ai o si be si na wa be to friend so sikano asori sika be nyina e bi ekuke sika o but enya ba nyankopon fi a e ye kronkron na urade that's it sika na ye kronkron yeah na me ba na mabra bo na nya kronkron ne de me nya kronkron jama money timi ko ngari madale no ni jama money no e jama money grade 1 yanko Kristo ntai ade na Kristo kai enti sabe pepenetie enti the first say wo wako ba tise wako boy jama no ni nsen wo ba no nyeze no e baba be dedicate akola say no na ntun sai 3 months na bia na aso that's it. I'm so glad about dedicating. Okay. Very innocent. Okay. Okay. You papa your final words. Efasa into saying who still no. Who here saying sorry ni bi. Esha ne kete na ya na because me lady ba ko better say o say o na sorry okono. O mutu saying ye pese be ba sorry bi edin.
na ono do believe say oba akwanyem yesietu na sani tie ne bema abortion kra doso papa emergency pills e ma ne be no sa fe be do time a openyin sen no kra na emergency pills no say ya reproductive system no enti no o kan say ne ani wuri ati na menka entafebi asutwe di kan no eso mfaso ke ni so tia papa mpacho line drop here enti science subiem me prefer asutwe a edi kai anani bi ase edi kai no ebe se na ni bi ase to so ni ana asutwe to so ni okay ni kire eti se edi a wakunyi se we se atwu ase tu ase ni wakata wati ase edi tu ase ana wagi we se e ni bi ase ni entudi eni ta ne tie dia onyu abe ni duo ebe ni duo ana de duo beka edi tu ase ni ni tu se ni a ye ma wo duo bia se na enya osunsun so but eni bi ase edi kan wan fem na se eni ta ne tie dia me amefa me kwan na ma ye mo duo na bia makama na duo ana se na mo duo dia ye ayi eni bi ase edi kan duo a nje ni a na kofa bani okay because you ko mo dia e bia na mo wa ho bi e bia na akoja wuo di ni de na pe e mu de hen e na wo pe wa wo tie me no na wetie ni ye papa eye Pastor Promise Ofori Acts Christian Center ono nso eye Akoma FM ye in-house pastor ye ne no wa time bia e ba honhom nsem sei dia ono ana yesu eche papa ye da sepa nyame hwa na one yen so abeche sa nimde yo it's status amen start 3 months now kwa sorry na o ye dey so me nyehwe me kwa meko normal se Sunday school be ya metena semeti bi but the moment I saw be shase no minti mo instruments minti ntonyom okay metena echi okay so for say baby abepe be abetimi atena baby abetena bia otena na ye ko offering akọ bi ye ko sa wetimi akọ bi ni ade but the bra who hold you sorry no mu de ina no beto yes that time no affect you psychologically affect you in a way bia na say bia the way bia na kwa so kra nkofo wie omeni de show no affect you kakra personally ubusa so promise obeka cho me a tough guy maybe bia mu mabem menya ye wi okay there's nothing I'm betting me a reverse in your mama na kose me no ba na nkoda ma eba mpiem okay nti me ban ma psyche me hold than ameba nti so be me ni kanchi o so we ndi o apetampe emfa me ho yeah I see na oba na one ne koyo no na so so ni etu sen no oba no ko Calvin Methodist eni bit me abo okay Methodist for to say Roman for tun sen so mo tun sen nti ono de no yo fan ho di na o ka che se etu asen wa so no o kan den because o mo ho no yenye no something new yes I say no my you see I dey no my you say I dey work ku nipa okay no so me ku nipa but sana ye mra no etie asesa oh kanokre asesa me baby asesa baby so nsesa me sa yeah nti free ho no onkoye sa biom wo say shakadum no onkoye biem nyame ne hene nyame ne hene sese me say entun san na chi no shakadum oni oba nna no onye biem nyame ne hene yepim ko opim ko yin yepim ko yepim akọ yanim entugu so ye me say some promise we jai phone it radio it hey papa otie entu tv nya no actually is your officer no obisa meet me answer correct by say so promise it ya fa chiro and me ni nya mema nko na ye show yi Reverend Dr. Ignatius Ako Overcomers Chapel Sofupeni papa good afternoon Mama mpacho me je so papa Aunty Bea. O ka mama ne dia na chese mi nua no pepepepe obi anim bia o ye busuani bia fra me mama. Papa bibia boko de. Jesus adom ahoden wo ho ye de nyame asepa na ene ye kasafa ntunsen ho me aya me besra wa sorry pa na me mo se watwe akonwa esi ekire se watu obi asen ho na sabio aboneyefo no entna me pa cho Overcomers Chapel mo principles and I say mo se sen
won tun sen ho mama me da se me chia wetiofo ni ahwefo nyina into say did say asafo ahodo no ewo enchiremu a omode ma no na ye kan to say the meeting aka say disciplinary action and I say ahoseso jimasi yedi ewo asafo ninu edeboa onipa bia wa mane kwan na watia said the bear obetimi asa besi kwan so bio the person say if he has missed the way she has missed the way so far as ye Christo som entity enchire concerned se anamo bi se kase bi se brebi achia na eni nyame asembo abira ye friend discipline the big dwuma ewa asafo nemu se the bear ni pakro no nijibie no on pan free ho okay did make me aka okay enti ojidi so bi ye bone because me dey ni say na ya de bone for once ye ba Kristo na asne de first magiatum say me ye de bone ni enti ojidi say obi aye bone bi in any way ya e kwan be na o se ye fa so na ye de discipline nipa no ye san twe ne ba Aunty Bea da say so obi aye bone aye e kwan ahodo e wo ho e kwan no ba ko a metimi aka ni say Joseph say yebo atiati ya ye no odomu into obi ha otutu anamo edi dwuma bi kasa bi eda ni ye ni suban bi edi owo asafo nini edi dwuma so odi tintimban na dwuma bi na odi ni anasa na ma otu ye no enye adia opesa wo ye na bi no olusu god because olusu god a ebofa ne so into obi ha o twena gene di siso ema ne hunu se sister brother ade we a we die enye asafo no church no enne Christian church bra obi a wotumi ne ho agitum into saa atiati ni ye ne okokuam ema yen hye so ama anase bi meje bi se that is feel mama Charlotte wati atia omofra be ma woni o ma nya adwene bi a woka wani bi kra wusuye sabre no ti class me ya eja otumi a wanza ne ba bi ko atia bi a otia me asutwe bi a otwe bi kra e dane ebro e na wotuna se na wotumi se eboa o e correction enti yawo ekwan bi a ye de nipa efa so yawo bi wo ha o prim na koma yawo bi wo ha asafo no aye Kristo asafo no wo ba mu no wa mase obesum Kristo na wa mase obebo ne bra wo Kristo asem so oba no ebi ana owo dibia ewa abrabo mu oya dwuma bi panyini sika wo ne nsem obi tibi bowura asafo no mu a dwuma wo ne timi sem bi ne sika no be sopa e maba wa obo wa asafo no mu obi timi eba asafo no mu a asafo no enkyerɛkyerɛ bi se woman father ekasa ni se sofo promise akasa asafo no nkyerɛkyerɛ ya bi epagya ni pagidie ade akoda akyenkwadwire no enye aminti no ba e ni dibie bi awo no wode abase wode ban tu asafo no hyehyɛ yagu enti saa nipa no se owo akonya wonyim obetumi aka kyerɛ se oh akosi abramefa wadwuma ama abramefa wadwuma asomasi abramefa wadwuma eye butaya ode pe asafo no emaba wa na omuwemu no eho kwan na ono wo madeda ene ye baako saa ade we die so bi wa asafo no mu na odi sa dwumadie we die a awo se ye kanani obi sem Proverbs 27 verse 5 or say open rebuke is better than secret love the dwumadie bi say ye wo se ye kanani na ye ehweso ma afofo wonim Chini say enim kapete yasin odo a ehunta esanse saade na wo ye ne bia na we bi su ye bi amin kan fo nyini we ya yan kwada me nsa ye ne papa wo fie ye de milk hye fridge no da bia milk no bi nom bakai ese nye ono a de otosu me ni se nye ono de otosu me nsa se nye ono a eja bi sasa ho na no milk no e me fra me nsa no bi ase nye ono a dakoro
ena eba mu ba kokọ fa na wonom no ye che no nti ye che no no ya brim no ana ya bono ama wona bodi kan ye twatwo won nyina hu se ya bono won nyina na meku no mum bi ba kopin se ni ye nyan che no obi ase no a ba de ye che no na ya twe na so ana ya bono no obi asuro abono open the book no ntirase eno no okay me gidi say asore discipline ewo emulaso miensa obi eye ade a ewo asore na ni asafo no hyehyeye ebabura edi kan no ye betumi afa ni kokoro ene na kasa se na medi kan no obi betie masopem on the bio obi o ha ye betia na semso atena na semso awafa no subai maybe me chele oya den ade meya na meye any pakro no father eka ho asem me bibia say oya announcement me bibia say otimi bi mpaye ni yetimi gifu ni nsem maybe me wi bi da awo osomo siseye tinsa me re Kristo ni asu Nyankopon anyame ehu me mobofra me ba osun bi me wi bi da say yakase yatu obi asenti aba akonya ama no wachira onkonkotena ho bembe no dwumadi a nipa ne di no ne betumi ata kese yamba won ni sa dwumadi no okay na menka de asi wa asore pen na yemfa enye adesua wo yade mu na abrante bi di osomanim otumi bom paye otumi ye nkyereke akere aso amika akere pa na baby a no otene na odi agro kofie bi mu ana nipa kro no wa amanone ntugene ma nse wa bobra wo de ba efie adachi bi oba ono so bi abaye ntutu aka se me koti fifure wa amanone ne me de ba ye ni ana konfo kofie ho ekoyi a flat screens ni niema ma me na todi asisi ho na ma me ni ye nhwehwemu no se abrante ni di agro ba fie ho ana o ma police watching ntime ana insani panimfo bi na yakoko beli no yakoko beli na yetu fo se etoda yen he yagudie ni ayonko fa yie no ana abrante no ko fa snap ani ko fia no ko da ma mu fia ni ko boni dua wow enti ma me no epi ama eka this is na no what take ni muda se me sabi asem na so na me press charges so be fia nko area ni de dia so na abrante no ho so nyo no a enti asori mpanifo a partner asem so obi nkomo no ba na esi ba bia wugina wutimi so akasamenu wudi asori enu enu nkyerɛkyerɛ wutimi yebi na asama ba na wanhwɛ Kristo bra ujima bia na wo yesa de we no efi na for the next 6 months no yama wo mfa akasamenu okay yama unni osomnanu okay the time say make peace with your God esan say Kristo no akofa snap enu nkosua akobebia de abante na ntimi antna nti we a discipline action ayo betimi bi adi dwuma ewa asore esan say de oyeye no na ene trosem babua okay enti ojaya sorry no o wantimi anta ojaya sorry no I see papa ebi mu nso say ema no nyinsan ba mu sana ye say yafre no ye beje ye na begina congregation nanim ena mama obine wa na wentimi anhye no ho so ye nware no na wakonyem ni abeka na egu nanim asia ye sinti yetu na sen enti me makoye ya be ye say erama se da bi da ye de bia ye mama obine wa de a ene me ade ne nya ba ya condemn ne makle eye sana ye ma ye pretend say we are who we are not ana look at my Aunty Bea look say say enye gina ye pa enye bota ye pa e wo say akra na ye yama Kristo na asafo no kra no trosem Kristo ebu ye nyina say ye ayarefo okay ye chen say ye nyina no ye nye payo perfection is of God nti ye dada ana mentu aye ko Nyankopon fie no eye ye nkwaje ho aduma na ye ye de Nyankopon asem fia ye de empire ye de ahofama no ye de prese enema bia aye nkanta akekere ye brani sidi a yanyini a aye part of us no ye betimi atete ye ho ade afiri mu okay menyi ntumi okay because menyi ntumi na mujidi ese enne no mamenka sa asem we you now do kasa e be mama me
but that's every day mama obi edi dwuma metre oba ne berema amu wa asore omu di dwuma so abo adwamaya ma ye do magina asore aka akire asore se botaye we ni bra we na owura we ni ababa we aye this is the infebe dumi and the same decision not say obi di sadwuma no anaso obi fa sa kwan so a the decision I took about 8 or 10 years me take it. Okay. It's say amwa no kwasem say onu abama no onu aba we dey want to meet tonight. Na ene kura no oba no mponi wa yesofo. Men so ene mindie siahunu se de access ya no. Me fuaso. Oh fuaso. Reverend Dr. Ignatius Akon, Overcomers Chapel International. Miaminia Bema, Nyami Enshaw, so wajibre, na one yakasa, ediafa, say suspension no, say discipline no, say excommunication no, nina, be a papa Nyami Enshaw pa. Amen. Amen. Yo, yabeko piwak ho, na yene no edi enkomo, boko de. Nyami adum. Ede Nyami ase. O shet next time ba ya brem biwa. But yo, yambo nkomo. Medas, me cheti foni ahwefo nyina ewie. Amoje oso. Eye 3P garlic mixture, a free piwak natural health. Garlic kroje ne de aye edroi. Okay, mesi aba ho. Aha. Inti relax why? Na me nya ha se edi ni wie me ye wie a na ma ba ho. Cash out, so peska edi na one bre ho a eye cash out. Ko ne ko peska ni bi. Na won ko pe wo ba bia sa wa wo phone no so e na ubenye ska no e wo so. Eno ani so be pe wo MTN number ana say telecell first your friend Vodafone and they say your friend telecell into was our numbers mienu bia na wa dial *439# *439#. Numbers be brain nebeba de hia wa ye number 6 no eno ena ye Akoma FM o pe kipe na fe wutwa 5 cities sa tugumu sa na obehu ani say Ghana Akoma no Tony Best Ghana Akoma mre ena Akoma Sports the sa programs akese me ensen ya ewa Akoma FM hey de bia na ye cheska ni bi ewo ho na wenya bi 500,000 na nkofo edi kosa apomodimre eno so eye dwumedi a ya hyehye ye de ka ye dwumedi a ye di ewo Akoma FM ha eye 87.9 se wo pe apomodim nsem pa dia aya ye program nso ye kasa apomodin nsem kakra na ye nka ne kese na emom apomodimre ne de 1.5 hours ene ye di esipo a ye kasa edifa apomodin ensem eho efiade enwumre bia no so ne fa ekopem se no nkono ebebo no hia oduyefo abena adepa ewo ho na omboa na ehu wapomodin ensem enso eno nso enne efiada echina fiade de ebe discuss ana abena adepa ebe discuss lead poisoning mekan ye wasoma ye ho na lead no kra ne de nsuboni aye nom eduane aye di enframa aye home nku aye desra kra no ebetimi edi insunsanso boni edi abro nti nyame ya adom echina enwumre no nso ne fa tie oduyefo abna de pay na oni empenyufo ene wo enkasa emfa lead poisoning eho status mama no wundi nkomo kakra ansana yasan akọ TV no so na me nuaba from Piwak atwa ni nkomo die no eso enti no o say after 3 months no yasan ma akọ ye udwumedie na wudi na after 3 months boy instruments no me beto nyom me say music director saba e betikim position normal before answer no mutuma say enti o ba na one no wo ye no o wo wie ye no akra mutime de ne ba so be ye dedication die owo no ye dedication fa ma sorry ye ko ye dedication no girl na ma movie hon ye ko any simple one okay this akra na nya say hono 18 years any you see much we school just 2 months ago. Wow. Yeah. In tun sani ba no e yo sani ko yigu kra na honto anamba ankleke e sha ase no tama girl no ka che me say onyem no na me hwe because my papa is very strict before that day na wo ko ba na dey we hu so papa is strict say akra boni a waso a we say akra boni ye ne hwe nya yi yes na me very cautious say me nkoye sa ma me papa punish me ofia na onye bibi ofie nti na ma adwe mu da ho okay nti o ye den that time na o catch us say nyinsen aba no your first reaction na dey personally me marry say nka ye nyingu
na mi so ade bag na me hwe mi so na me ni obi kwa akonyima ko pressure wo fie wo sa ko school wo to papa nchen under his roof na sa no bi akonyim obetumi pa mo kwa se kwa bontin is waso adwebo okay it me catch girl say call me nyingu ene die okay before god am catch no okay on fa ni tiri anje na me say wo de wanya de nya hwe yen wo na de bisi bia no me fa sa bed sa heat na be ba no me so all right and now apart from papa de heat na be feel papa ho be ba no na woni me say asori nso bibi da ho twen yeah na me say papa ko ya asori pani na wa asori ma me so me bolchment sin san me e den ya ho so heat ka be fo aba nti me psyche me wo say ho nkwan den de me di me ti ba ko je ho nkwan den de o do ti ni intended na sem na pie yen because anka ye between you and the girl nti nka matimi e kipia anka obi anti e betu asen e den na nko tete say ye kodwo ni obi anyem baby na yete no na ya sorry for so ti around you who free me enye ye me dwane emfa me ma de sika me be dwane but na o dwane e den a o mo te enclave wonti ye den a you beti nti mu bi na tie mo ka che so promise say hey Mr. Duba kodwo ni girl bi nyimo okay so promise so tie no man ma de say o be me kai o mo so stay low say ka me meka me so wa mbusa me a me meka na so so de se me ho na kwa so ye o pepe okay no mo so he me okay say ka me meka na ka won kan say but won he ana kodwo say akode mma nti no ye so mo afre me e office sini ate e no crem so papa mba chon I'm starting some meeting come outside came my dream because ma ko je nim ho aka cha so man say into send unti if you ko menye we nti mo say came here na already na papa ya we say why you say o abona mane ana ono e ba sorry no no so bete ye say me ni obi anya am no ba mane o fie ha na ba mane o fie ke ni ebusia fo ba fie aha etuji di say asori penyin dada ono so ko catch sorry penny asofo penny for say na kodwa ye because no so ya sorry penny exactly na me I felt that anyem papa e be asori for no moti area mo no because papa na kwaya asori penny for no so no mo ma ye bia ye don be gina o meye so why not kodwo na asori penny for ma na ya mo nya we hu o ye no like musuban nye sa na pese me kire edom sa edomani sa de oso takrache edom de be na sa na ka no edomani sa de oso takrache e chere say asofo ma aso panyifo ma nyangopon ewe nwosra bi wo e nwosra sa special nkwada ne so nti ya de bi abosam tatae yeah anti bi tata wo omo tatae papa especially na sorry to say na me pass kakra won nsem nti asorry dey no na sorry to say nyame na ye adom na kakra won nsem nti ye bo afode mbapa ebobi mu say on na ye biggest bidder no but nti e ma obia di ne hu twitwi kodwe sa akode ofle Mr. Duba kodwe on sai ne no na so ye fresh boy na me so me na we do fresh boy no sa pepe oh yeah sure ye be ndey ye be kon akoye ni ye be kon akoye ni mampa na me si oda ho ye ana wagyae o say oda ho ye me da so dey oda so ne ma ne ye shakadum oh see ye tu sen ye shakadum ni nti eno nti oda ho ye Debbie sister yon kwate also no question me so da ho ye shakadum no Debbie Iradin Shaso Amejano Amejano sister ti yon copy work that's it me tie for ni ashofo nyina ewie eya 3p garlic mixture a free piwak natural health garlic crogene e dia edroi yemfanke ja yemfensu mfrem no ntimu ahoden no ejina ne naso yipa anke twade kakra ewo kakra ena hahama na yakopon boy no waboa doctor amane nimde ena wakeka ne nyina bom dia edro nwanwasoi na eye ntinim akomam ni moje mu adwuma eno ti wa wo yade bi ewo wuntinim wakoma ne moje mu nyadro bi na ono no ma ne nyina ebefri wo so ama wo nso wade wo ho kama pa na enne ye chef
frequent urination meka frequent urination na obi a Johnson tentempa ansa na no me the doctor number no etudwa ebia na wankasa pesa ne doctor di nkomo fa o ya de bi wo de frɛ no obeti na waje wo so number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say you ka frequent urination ase de medical ekan obi a ojonso ententem eya na mpempi ye bosa ya de we so adwene ba ye nyina ye tim ye se eye mema ne dia nanso entisa yakoye nipa ye nyina ye jonso oba jonso bema ejonso enu nti ye nyina ebetimi enya sa yade we ye jonso tentem yade no ebi se ye bo prostate so a yadwene si mema ne so enam se mema no na wo prostate ni bi wo won ho sanso na ye ka afichi kromo yaw ana menstrual disorders wan sema na ye hu se eye mana sem ena ye ka na mom jonso tentem yade yi de obenya bema enya enu nti o se ye nyina ye hye ye ho so ye na ye pe enupa no enonom na yakoye nipa ye didi a ye num yi de wo ye de ya wo bejonso enuane ni nsuo ne niema ekoni peduanim no o kidney no na ehwese ebesone moja ne so kidney ne sone moja ne so na yifin ene nkeka wa ne de enye bia na ede abre wudwunso twa na te se dwunso ebe hodi na te se dwunso ne be prese ebe ba abonten na afe aba abonten enu ti dwunso ne de ewo se wudwunso ne moma ya na nententem so no ene ma ne ye bone obi wo ma 5 minutes bia obedwunso acha 5 minutes ononko a Jonso Eden esa na akoye ensempi edro ni ye 3p garlic mixture o hwe me wutie me wo sa o haw yi bi wo de pedro ibi nanonom ni nyina ebefi wo so ama wonso watimi ade wo ho obetimi ka sema nom enso bi asahye water wanom be se enan na so wa Jonso bebro enso in a day na eche wo se Jonso tentam ya de no enu bi na eba betena wo so enso ni de wo benom wanom be sahye water be se enso no wanom be se enum ensia enso ana wo Jonso tentam eno anya bone eye normal enam se nso na wanom no edoso eno nti na Jonso no efi wo ho ebasa no na mom de nso kakra bi na wanom e bia wanom mienu pe 2 liters eye nso ne be se enan wanom wa Jonso sa eche se bibi enkoye woni peduanim tutumika ne pe edupa no enom eye 3p garlic mesha wonya bi na no ma ne nyina betimi efi ho ama wonso wade wo ho ebia na eye wo kidney no ene ho atechema kidney no na ehye asoni moja ne so eyi fin ne nkeka wa ne de enye no e de aba abonten ti se Jonso e de ama enu nti chema ti obi ba kidney ne ho pe etimi kofa sa yade bi e de bro ebi nso ana eye wo Jonso twa wo bladder no e na chema ti aba ho eno na se kidney ne soni moja ne so na eyi de enye ni film de basa Jonso a wo Jonso twa no na ekora no ama ebe so ma kopim se ebe prese ebe ba abonten enu nti se chimate ba wo Jonso twa ne ho pe enu nso timi kofa Jonso tentam ya de ibi e de bro obenya bema enya edro no eye 3p garlic mixture sa ya de ya meka ho asemi ensa etimi ema wo Jonso tentam da bia metufo yen hye de ye de koyi ni pedua ni mu ye se de be ya enkofa wo hawo bia fa emreye onu monsa bebra etimi ma wo Jonso ententempa na fe akoye abnormal wo de pe 3p garlic mixture wo hwa wo so ye no na wo san anom sa edupai na etimi aboawo ema ne titiru infections etimi ede Jonso ententem ya de eba obi ho obekwa janai bia mpo se okọ Jonso obekọ no obi Jonso kra gbo pete ne ho keka na kofa infections ede abre no enu to ho no mabon se o Jonso ententempa wonte wo ho ase eye infection ene de sa yade no ebrewo garlic ne mani bi kreti me boboso sa ohu sa oha we pe na ode ahye ho no adenti na yede aye edro na wontimi ennom nenom enye ya anketwade wom ewo wom enu ntama nenom no enye ya wonom a enji wanum babia wo bia wo hwebe wotie me wo de pe 3p garlic me shey bi nanonom na endi wakagina mu na nje wo free sa yade we nyina mu me sign the doctor number no atodwa ebia na wante wo de fa number no wankasa frɛ ofra emfere cheche yade nim kire no na wo hunu kwan a obefa so ede aboawo number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi wo hono ma Jonso tentem yade ameka ho asem ha ne pa ote wono ma otenka se Jonso no adedere na wo se wokọ Jonso na so obekọ no how ba ko a ewom ochim obransa na Jonso no etimi aba
obebresa woni ne nam ka no da bia mutu kwan a ono nko a 5 minutes bi opesa ka nyina na onsi nkwadwonso baby a mo bedru bia obegina na wakwadwonso okonso a sey den na omaye oti yaw ewo baby a wodwonso afri sey ne ba sey ne bema obre ansa na dwonso no aba ni nyina enye ensem fata nimgwase yade entna ho ema ne nka so petripi garlic mixture bi nanonom na ni nyina entimi emfri wo so obi wono obedwonso awie no ansa na dwonso ne kra encha na onfri ho enkoro na akoye ensempi obegina ho saa na esuso kokosa eniti obawansa washa na tade de bia ono kwa besa ne ho na dwonso age ne ho kankan de bia ne niam mbo dwonso enye se wo ya dwonso krobo ana woda na dwo a ena wo dwonso nemom saa yade na abetena ne so no ena ma wo hu sansunsan so ne wo ne so mesra wo edro no 3p garlic mixture wona wanyini edu won panim fie so kakra no saa yade we eta ha wo mu eno nti wo tie mi atobi kwa mama me tobi kwa ma papa munyina mo nche edro yi na monnom na emfa apomodin mapa entime emrem wa ba dwonso bo se moja edi akire anase ensuo bi a eni enna ho edi wo dwonso no achi entna ho ma ne na ne wo so asemansa edro no 3p garlic mixture nemo manage se me wo edro yi ho ne sesa wonoma ebia na wo de edro bi so se ya brofudro ana ebibidro foforo 15 minutes obetimi asan anom a enkofa ohaw bia emfa emro na doctor de bia wo tuyefo enye edro ne to enkwa na ehia no osan ma yenimde eka ho ebia na obefre no no wo yade ne kredro ne ntimi nsa but obema wonimde ache okwan abefa so asasa yade no eno nti doctor se menka we nche wo fie na wo hwemia wo pe bamboo leaves empempro ahahan na wa pe cotton leaves asawa ahahan na afi ebro nse ya ne enwi bi wo ho silk no wa pe ebro ho nwi no na wo de nyanya afra sa niema nan yi kabom ne noa na faye ti anopa enwumre no nom ne saa saa Johnson tentem yade ne wo haw bia wo hu bia ebefri wo so ama wade wo ho na emomo se koto 3p na hye so se edro no garlic eda ho ye kokko ni tini ye kokko edro no wotoam ehwe ho a epai se de wo matade mu no bia amfa sokwa ana wo achinchi edro no so enye na e wo pharmacy shops ene herbal shops baby eto edro bia kwa unsa ebetimi akabi ebia wo hweme wa akra wo kanshi fa wani hwe kenso Kofi Sam ena Angel Herbal ashama beko Ecos Pharmacy Tema Community 5 aya Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no enedi animuhye Kumase Colinak Herbal Dani Herbal ena Chriske Herbal be maubi ho aya Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Koferi dia Gapson Pharmacy wa momoni away Enterprise any cathedral no enedi animuhye sanso na tamale aya wo fakojo Herbal eben electromat no mesra obi anko 3p garlic mixture bi na munyina mononnom na edupa ena eton ne ho oton yade enso a ena wunya anu edro me the doctor number ni chatwo na ma sorry so de amamu ewie number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture opa e wotwa ebomu e rubber de na ento enye kora be hawo yo mama so mentwa so na won se ye di adwumedie na ya ye ne abonten so fo so ekasa ebisa omo so adwenkyere e won komo aye boye hu na mama ndi kan Anchor Aviation and Professional College we bra ye boaboa omo voice na no na ye de bebre mu no Anchor Aviation and Professional College and also boa ama se opese obeye air hostess ana say cabin crew member ana travel and tourism edwumaya eno ane say obeko Anchor Aviation and Professional College eho ena obenya sa entity ye oye travel and tourism courses ni bi airport operations and passenger handling cabin crew and air hostess and a health and safety management omo ewo Takrade Fijai West Fijai obey Dr. Amwa Clinic Honom and a enkran so omo distance learning center no ewo Joylink Travel Consult premises wa and a ubehu omo sign wo online studies options and so ewo ho course duration no afibako no ma sign amount 3 months attachment into wumpie no na chese wa ye pabene pa ewo ade a okosua ye no emu registration form no 300 Ghana cedis deadline for picking of forms no 15th December for omo ewo 0200132746 0200132746 and our WhatsApp number no 0244886929
3p garlic mixture me nua ba no ene yen edi ho nkomo na bia number no okeka no ebofa wani so ana ope bebia obenya bi ato a Danny Herbal, Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidank, ena Angelis, okoho no ma ubenya bi ato ewo ho na omo number Piwak Natural opedudu etu ana opese Dr. D enkomo ewo kwan bia so a na wafre 0248 928824 0248 928824 ana 0201 000021 kai hu say 3p garlic mixture ewoto a ebomu ni ti no eye kokko na garlic na eda ho no enso eye kokko titi natural spices ebema weduane ayede upeduane a ubedi bewie na enye fifim bia esa spices boni bia odkoye weduane dia eno anse obeto titi natural spices na ode aye weduane ukodwama nso a ubenya bi omode ye na ye garlic na akekaduro nkiti jene bay leaf nutmeg ya ene akeka boma ye de aye titi natural spices me se ye dwumadie bia nnuro ni nuane bia ye bohu dehoro ewo Akoma FM ha sei no eye Food and Drugs Authority age atum nti wodi bi eye waduane ana unum bia wonya ensunsuaso boni bia ukodwama nso a wo se opetete natural spices almost stew seasoning no jollof seasoning no garlic and ginger seasoning akoko de and beef seasoning curry powder so omo ewo bi ewo ho for omo number 0245580957 0245580957 Agbozu Herbal Clinic enso ebeboa etu yarowa nyina ase me say ayaresa bia bi wo ho awokwa yen kase koye lab bia yen kase koye scan bia no anse oduru doctor metie me ya pe no atro para bi dia ma da bi Agbozu Herbal Clinic owo mfidie enti okwa o complain adweko no bese am aye scans ahodo labs ahodo na wohu ade apoten a etiti woni padua no na enam so wama ho enuro otriti typhoid fever junsomu haw enemu enyarewa nyina STIs ni nyina Agbozu eboa etu ase osisi ya we ya erectile malfunction ntimi be ma no ntimi ngina so ye premature ejaculation low sperm count ni nyina fakọ Agbozu Herbal Clinic Kumase owode chem so May 5 Old Insurance Office Junction hwa ena obehu wono mo omo number no 0553417752 0553417752 ena enkran kwashiman obey ohne no ahemfie ho frɛ omo 0241750282 Mr. Troy number eto ho enche bia yebebie phone lines no na enkomo aye bui wo so wabeka ye ho na wachre wadwen ewo ho 0243114497 0243114497 ena 032249803 show number no eto ho na me be saspa to say enti okay my entie o my kwa abontin so ne omundi nkomo ne entie o mu nkomo no embra sese ya Imo mudi ya mi enim ni kreni asori a obi kodi boni ana obi ya de boni bi na etu na sen de me no omo nya adwen kire se asori fe ye baabi a ore ko ana se asem bi tu a ukọ na ukọ suche nyankopon na se wo condemn ni pa na obi o ti committee suicide because obako na obi a hwe nanim but in this case is nka mo friend na se na nka mo ya ne mo canceling se de men koye we na nka mo kan ne bata mo ho a enka mi huni se nka nipa no obeyede obesesa mi ho obi won so asole pani ana se so pani o di bone pa wa asole but because so ne de empe janinti no no so no obi asempa dia na kesa ye twa pe no omoka ade kwache ye tu ya sen obi akwa na asole bi mi kan so mo se tu sen a wo betina akire enti na esa na the whole congregation they know say we want have akwa na say do be gina ni mo ni atwi wani it shouldn't be like that enka bibi say nka kokuam na nka asole mpanimfo emekuo pen na omafo na ma cancel na ye the bible in church na ye church because when we can say one ye boneda obi a ye boneda sanity enti ni kwa say condemn obi but in this case onipa no akopa dwama na akopa kro no a wo kan bata ho se bia me se ba mfani ko gina asole entwi anim se watu na sign obu a wutini sa ko asole no otimi jai kra sha o maybe because na sorry abu one Manchester church si aba na okọ sanity na so na I no they say we are preaching for salvation and I say into sign therapy yes no enimka eye se obesosoro no man fa so ni so
me asori a ye 2 months for say no me pe e kire say akwaye boni a enya e wo so twena so se wan twena so a e be de ma foforo e den esua enti asori a mo say wo ka ni pe ni ma e suntu dia no me form so e kire say e wo se wo ka ni na wo twini kakura so asori pe ni udi boni na e de chew ana say ka kokko mu a e be de na foforo hu say udi boni we asotwe say de ye de be ma enti me fo asotwe me so ana say betu asori ba de asen Bible ke ni ya ka say Bible ke ni ma e kire say de obe bia no e wo say hu soso aso bia da ye kan e wo say timi twe so e ma ode omo ba no omo so besua say na be ya e kire bia we de omo ne bi me kwa asori bi me mbodi sa so be koye no udi boni a ye timi hwe ni ma ne de sa kire wo say bra ni ye wow ye bo be 3 a edite aso members ni say so udi boni a we ne be den e be to but say ye ke ni ma na kwa say democracy ni ama democracy na ya fofofo de aba so de ba so de be bia de ye tinitini e say o prince be ka onu ma o be de atini eti boni wo ho de but o hwa boni do ho no ma e fata say de ye twa so wo ya so panyi na wa kwa to mu na wo so kwa to mu na no ye kuku mu a ade tia o so be ka kire obi say o boni e prayer de o ya obi ehu mi na sorry panyi for kwa de be hu boni bi o ho ese twa so say na be ya asori ma no o me de o be su ade say na be ya next time obi an so de enye bi asori dem ma ye twi nipa san ana say nipa ye boni ye twi na so mimi de mifuwa so kire say Bible no kwa ka say nyame asem no etwa nkante mi no eyi aten ene san so twi enu ntinka me hu ni say wo ye boni na na say wo fom ni efra wo domanim ni etwi wanim a eye emma hu say oh asimesi anase obenten say no oyeye etinitini nipa no se de be ya afoforo na aka no omuso nkonkoye adekodi na biom farasifo omkochi odaman bofo de ne ba Yesu ani nipa dom nanim na no twi nani no ka che ne se ko na menkoye boni biom na eja kura wodo ne ba no otwi ni ba anim se de be yi a wonsan nye de oyeye ni biom yesi oba tan kura no se de ba fuma ode ne nsa nifa etiam no de benku na ede achina ben mi de mi ditum se nipa ye boni wa sorry dem a ehia se ye de ye china so na ye tenete yo meso me de ambese me kan se yankopon osman na ba se o magi ye mfiri boni mi etimi de me hunu se obi a wokọ asori no bia waye a onim se wo boni a waye ntina wokọ asori se obi wa asori no ayi bibi ana se waye mfunu so obi na se gina so se ya twena sen a me hu de nti wo se ya twini pa na sen se me hotia ko me ru adan ni me hu nti na waba ho se ono oba nyame fie se de be ya efie na odowam no obenya ankwaje oba ya no wagina so se ono na de a waye nti wasa twena sen de ya na se ankwaje na obepe no de nti na oba ho wo chere no kwan mum se won san kwa ya de a enye efise se mimini se fie we de ko wema ana mo chere pa ya de be chere nti dia no mitim ni mefi sa ate dia ni me ba ya se ma ba ya mfum so nti ana me san pie mpo abonte dia na se wo bo me ma ya me bone enti menyi ni se se da chiro ne kan se dia wa dware no on se dware biem o se na se hohoro enti se nipa no bone won ho no wa ba dia wo se ya ne se ya chere no kwan no no film anu mo mi ya se e be twi nipa na sen e wo mra nipa ni hu ba bi a on fa na ni nkonkoche mi mo die nyame anim ni krani asori a obi kodi boni ana obi ya de boni bi na etu na sen de me no mo nya adwen kire se asori fe ye ba bi a ore ko ana se asem bi tu a ukọ na ukọ su chenya nkopon na se wo condemn ni pa na obi o ti committee suicide because obako na obi a hwe na nim but in kind this case is nka mo friend na se na nka mo ya ne mo canceling se de menkoye we na nka mo kan ne bata mo ho a and come you say can nipa no obede obesesa mi wa obi won so asole pani ana say so pani o di bone pa wa asole but because so no dey e jani nti no no so no obi asempa dia na ke say twa ke no omoka ade ko che ye tu ya sen obi akwa na asole bi mi kai so mo say se tu sen a wo betina akire
enti na esa na the whole congregation they know say we want have and I say do be gina ni money atwi ani it shouldn't be like that and ka bibi say nka kokoam na nka asole mpanimfo emeko open na omafo na ma cancel na ye the bible in church na ye church because when we can say one ye boneda obia ye boneda sanity enti ni kwa say condemn obi but in this case onipa no akoba djama na akoba kro no a wo kan bata ho se bia me se ba mfa ni ko gina asole entwi anim se watu na sign obu a wutini sa ko asole no otimi jai kra sha o maybe because na sorry abu one man church si aba na wokọ sanity na still na I no they say we are pushing for salvation and I say into sign happy yes no preaching salvation ana into insane 0243114497 0243114497 0322498035 ubetimi eni yen ababedi enkomo na ansa na no ye ka chem say Anchor Aviation and Professional College eye baby a opese wusua de say travel and tourism, airport operations and passenger handling, cabin crew and air hostess and a health and safety management baby opese onya entity no enwani Anchor Aviation and Professional College or Takrade West Fijai obey Dr. Amwa Clinic wa Accra distance learning no ewo Joylink Travel Consult domi born again and our online studies option and so ewo ho form no 300 Ghana cedis registration form deadline 15th December for omo ewo 0200132746 0200132746 nekosua de hello good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, sister. Me who ya pa also eh? Boko, me see program no chita 3 Sunday dey me what? Adentia. Wanya de papa obi ye boni a. Tani kuku mu na tunifo. Okay. Tete me nyese udi ni ba ni pa mi ta feli ni kura ba ma. Dipa na aja ya asori no. Yo, yeah. At the same time, ya woni, ya miki woni. Yani kiwetia ni na echi kakra oko vacation. Oko tukwan. Oko vacation wo US why obesin aba. Okay. Me pacho you. Ubo juma na mi tra. Amen. Yeda masese musumuti ye. Bye. Good afternoon. Hey. Pastor Mabuye. Ye na what you say? Pastor me 22 years. Only the papa. O ka say udi. Your friend Esther me ka say odi. Esther, yo pacho ka say. Me kan say Sunday school service no osan e dekin. Omo oba bi kwanyem omo tu ni san ya no jaya so yen si we bi. E o kwa so ifofo nti me bi say sa de no mo ye na we so mo jaya. Na ni pa no mo me kan wo kokko. Okay. Esther da super oni e de wati. Me da nyame. Amen. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Yo, pacho di baby aka sefi. Mikase fe ko di mikase fe isafo. Okay, ko bi yeti o. En fa ni de eni Bible nim. Ko Bible yanko pe say Obama abanyefo nya ati no bai. Ti be fu ya ni ya de bi to be boni a ye twini sign. Oni sana be what had no ko boni. It we say enye African say din ko after them. Okay. I was saying that you bought a baba say that because you pana body ma John Bailey. Ono yanko pa day. E dey ban ye e na. E dey bet na ye bet no bracket. There be. E dey na tembu o mon kan ni say o mo so be bo mo so. That's far. Yeah, that's a Kobe. Hello, good afternoon. Pacho Udi, baby Alka Sefi. Where the middle motion go Shabuni. Shaibu, where there? Allah, yeah, then alas. I'm talking to you, quite interesting. Now, the only say, who's a sorry, I want to who are sorry, who are sorry, and who do you kind of claim, yes, I kind of trust her. A child say, so we now confirm. Asọrọ na mmana waje tuwa obo kwa na asọrọ ye ni tuma ni edi na the last now ko ye na chu say na je se wan kasa no kunu ade asọrọ na di ka ka chiru na asọrọ bo so mo mo kokko ba ko ni e to so tere na wo ya na je se wa je say enye dia obe chu wo fi obo ni e je te chu say okay ya fo no e dia na afi ba kwa ko ni
na ma ade abo afofofo yi eti twenta ne de ebi wo no ma de fi ya na za asore ma na wa so ni emre ahihye ho ya asore ya yagu ne egusu ni yewe eye sa de na tefra ko pe osore bi no o mo fiti fra ko pe pe fi atwe bi asa ama e mo no kokoda yo shaibu ye da say hello good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udi baby akasefi. Ya kwani na nabibi nikasefi abosoka. Nana mpacho yeti o. Nyame nshamo ene ejumapa moye eneyi. Kaka makafa yamuri ato ejane se eye se asore na ebitu sana mono. Eba ne sa won se yeye nipa na so ye dey. Boka so kan kukuo mu a obeye na mo. But kan nipa mu dia fere no kwantinu. Eba ba se ye ho bi kra na hana ebitu ofini no. Eye pa se so bi ko sanfu so no mu a yetumi sen se na me bra ka no. Asole bia wo na mra. A uwe mu a ya Bible mra. En ya wo asore no emra. A mo hyehyɛ de ma asafo no. Enti ba mu no ya de asore no mra na kyerɛkyerɛw. Eso osumu wi ne mra ni ile fi ya se na beto. Ile fi ya se na beto. Adwuma bia wo na mra. Okay. We are sure say wo ministry ni krampo na emra wo ofuma ya ba ma pa na chi. Ya da say. Enti sa ya da say. Ya nan kama 0243114497. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Akoma FM. Me Pacho Akoma FM yeti o. Okay. Me contribution. Pacho yeti o di ni baby akasefi. Because free FM camera. Yo, Pacho yeti o. Program mo ye eno de pa. Because emotion, especially I saw that is just up any Pentecost for. Pacho to aswe. Pentecost for almost me Germanos. Eh, me Pacho, so. Wede, wa dawo ma ai Pacho. Nti na ya bai man ba sori bia di no. Ye mpa asem bia wa mi sro. So de ka wasem ebra wo mbo asori bia di. 0243114497 and 03224980335. Ye Pacho, ye can see about ye pinpointing sa ache asori bia topic ni na ye discuss it. It's too fair. So awesome. And more asori bia di ye da say. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Me Pacho udi baby akasefi. Pacho phone call kasefi kono. Yo, Pacho yeti. Me church na mo ye de na me na to kan ni ko dia to Kafra. Me dia ko dia ni see ka 20 years. Wow. Also you too say. Okay. You too say. You too say. You need to go and perform. Hey. You need to go and perform children. Oh. Eba no kwa ye senka yo kuni se ni na mtimi ni se ni. Enti eba salo e ma re bua na abano wo pa no da bi sia kwa 20 years. Wow. Oba kama nsi kwa me kan kwa no hwe oyo mami. On the show mami. Na you did bia bi wa sorry ho na mo ji position free won sa. Let me ask you. Hey. Let me ask you na mi kan ho kakra. Ucha ho kakra we ucha ho bebre we. Ucha ho kakra na ko tan tu ni na ni na ka ta basu ni kan kwa ya tan ye ye. Omo de che no. Omo de che no. Ni ni ye 2 years and a half. Ai. And otina sorry na wenjai. Wenjai so le ko ya 2 years and a half answer. Na okwa na omo otina sorry na ne chia na otina sorry. Baby up with the ultimate plan. You about to know my second and second. Baby up with the ultimate plan. Okay. That time now why you na ucha one na say oba na. Ela me got to tell him. Hey, I'm sorry, Penny. Yeah, that's so I can be sure. About time you know the talent. Hello. But me too. Did you say Banwa? I am your baby. I will just because I am okay. And I will be 2 minutes. I'm about to be by me for me. And I'm back. I can't let you answer. I will buy you at 2. Child will be a bit. There's a thing in the guy. Wait, Jay. You're the young I see the guy. You're the young. So I'm moving now. So the party and I'm going to get you. I'm saying, we're going to have a more yaman.
Yeah, my that's a pass also the life experience. I'm at so young come way so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho way. Yes, so I don't know see how pa. Udi baby ao kasefi. Yes, James Wager, yo, yet you. Please, I'm not the papa. Yes, it's true. There a monster now, yeah, can a boa. Okay. If you say, you to me, do you eat as in fact, there 6 months, no, one and my back on some. Hey, you that. So, and see, a more family to say, what say, crying, I have to watch you. It is a shame. To be a woman, your friend too, for your friend, your friend cried, you 3 times. Wow, you say, your friend has a banana still a course. A more mamma, I saw no crown, Russia. A question. It is a side, as I say, a true bet, you not intimate. Now, you didn't profit with you, and now chef. You are chef of the best sour, but you have to keep it. You know, your friend, a Christopher, as I say, a bravo set. Now, you see a cafe, you don't want to outside, dear. Any other boy, a brabono, Christo, a baby, one shape. When me any Christo no emfa enti emfa no nese enya boss ya na ya to watch me keke okay ya papa ofisa yeah that's it nyame show youth leader wani mama enso hey deni adiu good afternoon hello good afternoon hello good afternoon yo pacho di baby o kasefi Osha TV, Pacho, my TV volume na enko from Y 0243114497. Pacho, o friend na Osha TV, I know my volume na from. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, Pacho, where you there? Namya dum moti again to so asam na so yeso. That's so I be say dey who ji and into me who that so go call here where. Bible kwaka eni kanita wa tele ne kono obi bu ni kofi mu a enu eni edru eni obi e kanu asala se se wo ye boni ana ofuma so le mra e de we free na wa ma wo kwan am ya fasa de na ni wa ntumi na ona so da o de se ayo asala tanyo bi dia dansi o ma no kwan mi tu ni kwan so gina na so o de sa ko de so de atoso it is say wo ye ayi on se mla de we ni tia enti na no ko mo ni mo bi bi e mo no emla udin laso ana udin yakopon laso awa na bowo wa ma ho kwan ama ye ntu anse na ro ye mi kwan na ye bone oba bi ko ye bone ye ntu na nse ye ni ye ko ma ho kwan ye ntu ntu na no ho kwa ko ye fofura ye ma so eno so bo ma nya mesu na ko ni mu wa nti tre program ni de kan to aso da bia ami ni say de to me what you say ye to say do di nko for three so ni two ni say o ko ye dey ma ye bo no rock o ko ye dey na mi no ba na tena kama pa o ye dey ntu say so ko ni mu ye bi enyo mu no mo pe o aso mu na da se le no no kwa ni be ti say dia Uja wala show. Yeah, I don't see Uncle Pop. Hey, I know why you more. Hello, good afternoon. Number 1. Hey, my Phil. Oh, where dear? You but to catch us on my phone say 19 December, you cook Master Central Prisons. It's your amuna boy, na yon ko Hawaii. I'm coming But talk when you went out there, the other cream. Meet you. I'm not going. Aye. Aye. Amen. Hello, good afternoon.
Hello, good afternoon. Yo, Pacho Udi, baby, I'll Casafi. Pacho, from Kwame. Kwame, Pacho, Yetu. Koforidia, yo, Yetu. The Patronium, I do, you come once for me, and yet, you nipa, Eka, and I did to name me, say, Christophobia. My Bible, Cafe, for kind, and in my years. Because you say you are so for you discipline. You say you discipline so far. I don't remember the indiscipline. So we are could you be and we are could you be cool on Potemwa. As Safano, you should born a man Safano. A monk of two of the we carry a buna, we don't need to inquire so we are Jimmy Peko. It was a solemnity Bible is a tool. Not yet, we get some address of any CDR. Bible money every year, Juma. Yes. And a double anti. I say, I make a suffering for who call a punishment. And no more discipline, let us say, will be at it, or be a banana, be good. And no more Christosum, ye trouble Christosum. I have something. Yeah, that's a pan. I mean, show. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, Pacho Udi, baby, I'll Casafi. The baby some coordinator. Because a female ponting. Yo, Pacho Yetu. I go back home, association is so say, Papa, essentially be a fool, the better to know. Ebia, said you see first 17 money year, repair the okay. One need to say a papa. You say, Ebia will be sure, none of Danny Vianney money, get the media. We train a banner, say, or the policy or can be so. No, they know about an and say, that you can also about 5 minutes, you are not better to everyone to now because I can hear you now. So, that's how you're done when you see my crown. I probably know about the power to idea now, you know. What kind of battle I couldn't come and now tell me, you say, oh, but you brought this scene into the race and you are not Jimmy. No, there's sorry, and I didn't take you. See, you say, and also said, yes, if you know, no, already yes, you are in the okay. Already yes, you catch your camera, it's so many. Okay. It's a few. Okay. You pack a seat. Okay. And anything else, nothing, you will say, Pastor, you need to eat a bit of course, you say, so be a question to be anymore. As a few young, one question, my you say, I got the SVU. We are past the Pana, as something else a man you need to could see. Now, I saw you the body or boy as a man you need to could see. No, we say, well, do have a reality. How many person goes to us? The church has to be in order. Thank you so much. Thank you. As of for our family, you know the name called the name called M1. Good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho, Usha TV, I am our TV volume, no anchor form. Good afternoon. Hello. Yes, dear, good afternoon. Good afternoon. Pacho, where dear? Yes. Oh, Pacho, it's your line. Yeah, Kaka, my can say, I saw in 2 saying, I'm not intending for now, as a full. Masa ese aso mafuma wo mti na wo hwe impanyimfo na wo asafunu mu aroma wo bebo ata na masama hwe amosono so wo na mu wo ata nse wo asafunu wo di bonu bi amuma omu fofa maya obi okuko awayere na ofo obi na obi bonu wo asafunu wo ntu nsan a mu bi nsu na so asafunu wafo obi yentu nyanka ana sana ni lebu ti bi asa mechom pa wa bankia ene se asafunu a boni ye nyina ni e yosa I to say man no say embre ni man na nko kan eku kwa ni se police ancheno na se yanfa mbra anfa yanfa mbra enjina so na bi so de no yo yeah, that's it. We need buy a better calls by me and son. Now, ya baby, our studio. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, Pacho D, baby, I'll Casafi. Maybe Felix, you for Doko. Yo, Pacho Yetio. I tell you, Ebiato. Ebiato.
everything is you know about you say for no I'm sorry no or on the nothing to you. But what's today? Oh. Yes. It's moment that because this is here Bonia Colony. And you are Colony Bonnie and I say I saw nobody. I saw remember I'm a repeat I say to you. Oh. So sometimes I was nobody when you repeat you and you just hear the beginning part. Because that you are sorry now. A bit more baby because you're from our sorry. Okay. Okay, sometimes I thought nobody how the neighbors be home with the home and what? Because say if you say you say you pay money in your papa in your confirm then you don't know at the same day you know do anything. No credit. I say what are you doing? Where the asam no arrow na me say e bebre sisi a yenya opportunity say ye betintia ye da say hello good afternoon madam yo pacho di baby a okasefi ye so me do don ko ka tafi meduma edum pacho ye tie o on say na ko pon ko ni wi ase no emra obo adam ni ifo do mo ko tena idin true no on say wo mo ye bone no utumu sani ka okambe so opamu mfidi idin true no then so apamu mo kwa eno ye enkwaje nsise eno odi ma nipa ti o ma Yesu Kristo ba ye no a wo sa be wu a odi die no a sa enkwaje nsise no a e din true ho obesa ade akotena ho bi the same thing ena asoro ne tie aye ensisa Yesu Kristo na Nyankopon efa so a wori ji enipa no e di fi tu sani a ni asa dire so na be ya sabu ado abata ye ho na the last year we are no we say nya ade papa kra asa attend first party no you say any day ni mo ya na akoye fe empenifo ni timi tu mu nsan ene nya na ha adwen no akoye fe emfa ne fe Ghana empenifo street with say o mo ye boni aye ntimi nka na enkwara no na say wo mo ye obi ko wi akoko ba pani a chi na tum sa ne tie me da sepa edu nyame enhra ye fa last caller. Hello, good afternoon. 1937. I'm your last caller. Oh, no, your last caller. Be amphibian. Be amphibian. Pacho, yeah. Oh, about that, I remember here. You, Pacho, you see away. In 2000, I checked and a future. If you say, that's why I'm a fan or buy it. A copy of Banoa. Na ye de sina boy ya so bi a wote on ye bonidan onto bo mo oba no okay na ha me tutu ebo oba no bi entimi bi je bi e boni a entimi sai ye kretche no le china fatwa ta ye ho ko tini sai na en fa to bi e mi so 1937 ye da say nyame ehra o ye twa yo age ya boafo nkrato ye besan abasese ya ne abewie ye program no Imo die nyame anim ne krani asori a obi kodi boni ana obi ya de boni bi na etu na sen de me no omo nya adwen kire se asori fe ye ba bia ore ko ana se asem bi tu a ukọ na ukọ su Nyankopon na se ukọ ndem ni pa na ukọ ti committee suicide because obakọ na obi ahwe nanim but in this case is nka mo friend na se na nka mo ya ne mo canceling se de menkoye we na nka mo kan ne bata mo ho a and community say can pano obey den obesesa we will do also asole pani ana say so pani o di bone pa wa asole but because so no dey encourage anything no so no obi asempa dia na kesa ye twa ke no omoka ade ko che ye tu ya sen obo akwa na asole bi me kai so mo say se ye tu sen a wo betina akire enti na esa na the whole congregation they know say we want have and I say do be gina ni money atwi anu it shouldn't be like that and ka bibi say nka kokoam na nka asole mpanimfo emeko open na omafo na ma cancel na ye the bible church na ye church because when we talk say one ye boneda obi a ye boneda sanity enti ni kwa say condemn obi but in this case oni pa no akoba djama na akoba kro no a wo kan bata ho se bia me se ba mfa ni ko gina asole entwi anim se watu na sign
obu a wutini sa ko asori na otimi jai kra hye o me bi because na nsori agu one man church si aba na wokọ sana tie na still na no they say we are pushing for salvation na say into sign happy aha yes no enim ka eye say obesosoro no man fa so ni so me asori aye two man for say no me pe e kire say akwaye boni a enya e wo so twena so se wan twena so a ebe de mafofo eden esua enti asori a mo say wo kanipe nim a esuntu bia no me form so e kire say e wo se wo kani na wo twini kakura so asori panyu di boni na e de chew ana say kan kokoro mu a ebe de na fofo hu say udi boni we asotwe say na de ye de be ma enti me fo asotwe me so ana say betu asori ba den asen Bible ekeni ya ka say Bible ekeni ma e kire say de obey bia no e wo say hu soso aso bia da ye kan e wo say timi twi won so e ma ode omo ba no omo so besua say na be ya e kire bia we omo ne bi me kwa asori bi me mbodi sa so be koye no udi boni a ye timi hwe oni ma na de sa kire no say bra ni ye wow ye bo me tria edite aso members ni say so udi boni a we ne be den e be to but say yenke ni ma na kwa say democracy ni ama democracy na ya for the about so dey ba so dey be bia dey ye tinitini e say wo prince be ka oni ma wo be dey atini eti boni wo ho de but so hwa boni bi wo no ma e fata say dey ye twa so wo ya so panyi na wo akotom na wo so akotom na no ye kuku mu a adecha wo so be ka kire obi say oh boni e kwa dey wo ya obi ehu mi na sorry panyi for kwa dey do boni bi wo ho ese twa so say na be ya asori ma no o me dey o be sua de say na be ya next time obi answer dey enye bi asori dem ma ye twi na mo tie ye na ye mbe hwie e wo studio status una o de wafa sa experience ni mu ebida o feel say still no e ho hia say ye tu sen o hwe de o fa mu ene still bra wo bo a e o se ye koso tu sen bra de hin won kwa na ni bra wo bo nyameti ase ampa personally I feel it's good. Okay. Yeah. Okay. Because say oye na say want to na say was sa kwan ne so a na say to na de mu a say do anyo ba ko fa kese kra ba. Because say oye ne sa na man ye very cautious. Say me sa ko ye bi me be sa edma be gina so ni nimu ene de me ye ni minjai. They so protect him. Oh say they say ne ma bebre wa me jai. They say on ti say enkrabon sem de ya pen but enema bi wo ho a mejai me pese meye na masori penya ko hu na ka se komo amni kojo we di ana se efutu tu kojo sada sa de wa amfa wo nyae nti wa sachira wo ne ma bi hu enema bebre hu na masachira wo because of the become years back. Okay, but ye ni pay there enti na Saturday no kwa atonsu no pegi pa cho kasa na Aunty Bea no na kasa me ko pegi ho Aunty Bea. Yes, Peggy. Also, I didn't share with twins. Aunty Bea, me dear, mejitum. Okay. Say in twins, no, a yadia, a ye. Okay. If it's a say, yammy fee, and as I saw it, a biaya, ye botany ya brabo. Ye tree and for church, a quaint befast way, be your swahi memo aquadia. And then can twins and your bonnet. But Aunty Bea, me dear, and camena. Dear Susuku, a besu swama meno, and one also susuma sofo. Say akoba ne sa de ande pepepe ye no ka eyese ye betu obi aye den asen. Okay. Edi nti na Aunty Bea mekasa se ekro da wo fa asen 19 na se wa mia ida se ye betwa ne nan no umia soso a obesu Aunty Bea nti emu de he ne wo se wo ye den wo ye mia na kronye den enwu nti eye se omo betu ya asen aye se minka ne se o ma me kasa chew aye se de papa e kasa chew e reformation place sa na asori da ne tie Aunty Bea ye tu ye sempo hwede e koso obi freye o se oye de se instrumentalist so eden wanyimo ma 6 youth leader wanyimo me ma 7 wa sorry entu se wanyimo ma 6 ene se ya ntu ansa ene obo na so fo anyima manfo yere no enti wo be huna na ye lawless eno ase de obi a pen o eden oye what I say hwe omamu ha se obi twa obi ti na ye mfani nkoto jail anase ye ntia na ene Aunty Bea yebeda so na nyina yeti ni honom
enti medium tunsan ne de eye omo akase be omo say se wo ba ya bone nne na wanhwe na ma na nsu enne ya ochina se oye panyina wo maame no wo be dane abofra esu ama no what I say okay. So it's better say we be kan no kwena che nipa no say oye obi anyamsuro woni mu na adekro na wo ye na wo kan ye no onya nuwu won a enye obi anante bi yetu ni san ya wo sesa da bi obi o ya so ba ko yetu na san be 10 times do wo ma no e de wo wom ono so aso no wonnya ono so aso no wonya de wonnya enti eye reformation place either say wo be fa anasa wo mfa ba me de me gitum say yetu ye san ya eye ade a echeche say ade a me ye nipa from the ebefa ne se eye nimguase obi the Adam and Eve ye den eye example nyakopon kwa pamu from edi ntrom honom be wi akire no wode hwaye baabi a wo sese ye botene ne abrabo a ochine bi ebese nya hwaye den e de atantante bi enye bone ba ye nipa from the ye ne fi se oh maye bone na bile ka menim ne de dabi oye ja I was what kind of chronic chill. Say me ya dear na say yenka. Me feel say everything is okay. And so be ana mechia. Into a yes ye be 2 years saying. Na yes you be jetum sen twins and to say and ya no ase 2 years say aqua. Ye mom yen kon yansan kon ko yes abon ne de be. Ebim ai Aunty Bea. Yo, yeah that's a pa Peggy and Spatus there on there you 2 say 3 months. Into a share experience. Yes, I'm tuning same beam. Yes, I'm tuning same. I suffer promise. Suffer promise. Me patrol in tuning. Because of why? And I me cry me one way. Feel no cry. Me na me never man. Aunty Bea. Me patrol. Ye be program no. My enfa happy birthday be. Enfa ma ye nuanu mu bia. Omudi omo birthday. Ye wia na yapon jumedie no. First one no eko ediama nana tebua opoku buama. Nana tebua opoku buama. Oye manager opoku trading edum. Ena CEO of Equiaba Kuto. We if you Benita Asante adade ho or say my happy birthday. There etosu mienu so happy birthday to Bash ene eye wawoda efri odofo Empress Nana Esi ono so ewo UK enti Bash nyame enshaw wo UK na udi wawoda wunia ba Nana Esi a o UK or say odopa nyame enshaw na ansa na ye wie ye ndwumedie na ye kai mu biom se nyame ya adoma 19th December and 23rd December ye ko Kumasi Central Prisons na menhia prisons akoye ye nuanom omo ho no adoye nti se opese oboa ye ebro emo anwa gari beans bibia obetimi dia aboa sanitary pad toiletries a obetimi dia aboa ye no madaro ma mo fandom ye na ye ntimi emfa koye ye nuanom a omo ho no adoye se sikanso na opese ode brayen na ye de toto eniama no ede kwa obetimi asende ewo ye number yi so 0530 507849 0530 507849 eye Akoma chede this time round you see they call Kumasi Central Prisons na Menhia Prisons ho na yede ya chede adwumedie no yede call afi December bosome no emu o send this kana dia beba no eye Akoma FM production team members eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akode Beluchi Emmanuel Kwame Vadi Peggy na Ewra Midin de Beatrice Spiogabra obetimi afreme Aunty Bea na me ya adoma echina eye easy Friday edru ho na ya muhu nkoma ya yebo easy Friday ho relationship nsem no echina na me ya adoma ye beto aso me sorry ye the sports no ebro enyiwe fidie no emfri ha no